tapa ko to ape kai kaunga whakahoko whatongia to ape i he polokalama utau i he ni ai i he houani i he malai wakapuna whakawaha pureanga ko whaamotu ia ku tawa mai foge ni urangmata ke momeniti ko ni wo mahino ai whakaha ere tu utamai ki tongani i he lolo tongani hirianga fokia hono tau toloi ko hi ko e tunga ko ia na ai ai mungafi i tongani i hunga tonga mo hunga hapai pe ko ni ko ngari whainga maari ia pe ko amanaki leva e tu utaheni ai me whakaeki o lota maafu i tongani i he hoatani pe ko ia tau amaneki na tupe ai polokalama te tau kau whakataha tu i hono whakaha ere meheni pe ia hanga tonu ko ia ki he wharemaha ki Waiola ia whoko ku malu be whoki ai polokalama ko toa pe mea whakaiki i he ngahi tutu uni whakamamani lahi ko ia o e COVID-tahi wa nge pe ko ia te tau mui ko toa pe kiai tatau ai pe ai tuunga ko ia tau iai mea whoki heni ai tahine kuini o wheina o tonga kuini na naspau o ke talitari maafu i heni ki hono mea whakaeki. Pea ku mahino bea e tengi hia e ongo ka inga o maafu mei he hufanga lupe kai maafu ki ai toka moe lolo hai ka inga ko si teu pe fok mei heni a havea tama bea mo hono ka inga kai maafu ki a hafoka bea mo ka inga me toka moe lolo ki hono talitari e toki whakakakato katoa pe ia rorotonga ko ia e toka e mea whakaiki mei he api ko Waiola kau tau ki talitari pe foki he taimini ki he wakapuna e anusi la e tuuta ko ni i whaamotu pea mea e lewa e tokanga kina lewa e tawhaaki ko ia ko e ko lawe pe foki he polokalama ulakmata o ku whakahoko aki pe ia e houau whakakau tau pe ko i foki ko ene tō tau ko ni o ku lolotonga na e lolotonga foki ene tataki e potunga au e ko ia e kau tau ane a fio ka e pe foki ki he toko ni paremia o tonga lolotonga pe mo e misa foki he whonua pe mo e ngahi koroa whakaina tula i he ni hia o ngahi whatongia hola na e tofo he mai ai tui au lahi i he lolotonga ko ia ne kei lau maari e pea toki pe kia ko ni mei nusila urakmata kau ku mahino pe taimini ai langi lelei whaamotu i hono amanaki e talitari e tuuta ko ia ai mea whaiki i heni i whaamotu ange koe na ke ki lawe kei e haawea lahi ko e hoik no pere unau heni kau ku whatonga i heni ko fohe foki au ku he fohe ia pe au ku nofo pe ia me he whaifatongia me he tawhaki koe ka pe foki kia lasike ka pe foki kia lawaka koe kau haawea lahi ia kau ko neongo ko hange ko e lea mata ko more ai otukawe ngai a o maafu he ko e ko puli atu e otukawe nga o e hahawe alahi be mo e ongo maafu kau ku kei alo pe ai toe ngai kupu o hahawe alahi ki he ngai whatongia whakatalu mei mua ko nau kei tauhi ai ki he hatu i o tonga mei hange ko nau ngai whatongia mei where o kope ai whatongia o hahawe alahi kau ku nau kei tauhi pe o au mai ke lolo tongani pe neongo ko e otukawe ngai ko toia kau ku kei hoko atu pe ai whaifatongia hahawe alahi e rakmatai he lolo tongani pe ku kei whanofo mai pe ai hoi whaafe tēnā uheni ki hono taritari ko ia o maafu. Malo me lia lau pe hange ko e whamatala ai puri ai o tō kawenga. Kako ane po i ot motuanga o wha
koe po fetu ua mo ni. Pe aku hai ai homu mo e toloa. Ai ongo maafu, ai maafu lere mo maafu toka. Pe aku tala, hange aku tuu koe whakalangi langi. Ne ongo koe mea whakaeiki, ok whai hono tari tari. Ka oko kei tuu pe ai tala, o e tau whatunga motua, o tonga motua. A kau halalalo, mo kau hala uta. Ai haa hawea lahi, mo haa hawea si i, mo nau ngai whatongia tupua. Ai anga e whakanofo e whanua, pia mo e tuunga, o whakahai ai te engihia. O whakafōwi ai e ngahi anga whakaapa-apa, koe tala e whanua. Ai tawanga ai motu, ai teunga, o e lanu uri, pia koe ngahi ahoni, o kumahino, ai lanu wāleti whesi whekika. Pia ko pehea ai ngahi whāmili, ai kāinga, o maafu. Eik no pere maafu, the Right Honourable Ken Olo. O pekia, ai anga e ngai whāmili i waini, pia motoka mo lolo, o whakaha ke fisiki tua ai kau ngā o ngoi mo oni. Koe tō tau, koe tō ai whahinga kaua. Ai eiki, kai anga whakatua. Ai no pere, kanane tauhi, a hono ka inga. Pea mahino ai, e anga o e whakafōtunga ai ka ingangi, ai mātu aki o ngoi mo oni. Pea whakahafoki e meli e lau, ai hau eiki no pele o haa wea lahi. A hona o ngahi tofia. Ai anga koia o ki ai te engihia. Ai kāinga o whela ke pā, i habelu, nā nau ai tawanga, whakaha mo e nau ngahi whatongia. Pea whai ai tala i whale, pea oku whakaha ai whakaapa-apa. Ai kāinga koia o la sike me la kepa. Ai kāinga o ekno pele vai me hauma, me whunga mohu e wha. Kai whewhe ala, ai waiko puna, pia moe ni wākai. He koe tofi aia, ai tama ko la waka, ka koe tu ia e lolotonga, a ene a fio, ai tama tui, ko tupo wono. Oku pehe, ai anga ko ia oe aho pe mohono ngahi nau, o whakaei ki pe ki whakahai. Ai anga oe te hia, pia naa mo e ngahi aho ko tau situ aki ai whakahai ka inga tō ngā i Aotearoa, ai whakaapa-apa, whakahoko e ngahi o wau e whanua ai, pia whai ai me e whare o e matāpure, pakilau Aotearoa, ai whatongia, pia mo e tāla o haa māfu, o haa hawea lahi. Pia mahino pe fōki, i e ngahi tō o whatongia ko tō pe, o ko kanaloto aki ai kei mātu aki o ngoi mooni, ai māpai. He koe tangata, koe eikno pele, na e whiohi wāofi au pito. Pia mahono kāinga, kai pehe ke kāinga tōnga. Pia neongo e ngahi tuunga langi, o e ne hoko koe hok eiki minista, o e kabineti o e na whio, ko eiki tokoni pale mia, o e ngahi ngafa, koe uhi koe pure anga o tonga. Kana ne hoko fota, koe ulu ia ki haa wea lai. Pea mo e tāla o e anga nofo a haa, i he nofo e kāinga tonga. I e ngahi, e o wau e whanua, i e ngahi o wau e loto, na e haa pehe, ai anga o e ngahi, ngā ue nai whakahoko. Ia lawe, koe kau whawhawhonga, konsela whakalangi, ngai whanua muri i tongani, me Spain, ko Amelia helu, kai me poki ki a helu, me haa talawhare, pia moe hau eiki o e whanua i hono whakua. Ia lawe i e komisiona polisi, ai komisiona o e pilisoni, o e ngahi mea whakapua. Tupake, kai umaafu ki ai wakai, ki a kinau tolu, ai kau ngau e whakapure anga na i e malu, o ngai pot ngau e, na eik minista ai,
ai pekia lave ai office apole ngawe ai pot ngawe fonua sabia mengai kolo fakai natula lo Simon Bing kai o maafo ki ai kau ngawe na talo e mo aki koeni o e fale telefononga e mala vakapuna fa pure anga fo amotu ke tafa ki fakaha ke oko iai ai bibi ai ko e mau kilikili pe mo e to fatongia ko e tala fonua kai o maafo ki aki na tolo kai kai nga ofa ko to pe ko kai nga tonga ona mai fatongia o whakaha ia a koe ni. Pe au ko silongo. Pe nā mo e anga koe ai ku an matangi me rea lau. O ki ngau ngau e pe ai anga koe ai wakai ke lau ia kau. Kau ko whakaha pe ai. Ai hange o ko tāla koe whakaapa apa. Make he aho. Iai pe ai tuunga o he atmosphere. Pe mohono a takai. Pe tālai e a koe. Neo mo nai tō tau. Ka mataanga o mahina koe ni. Mono ngai aho nai whai hono au fia ka koe aho ni. Ko tonga, ai otomotu anga o wha. Ke tari tari. Ai me whaka eiki, right honorable ke anolo. Eik no pele maafu. Ko ia hoki e ulaki mata bea hoku rotonga koe ni tau ke tari tari pe ki he tu tamai ai whakaere o e mea whaiki o si mea heni bea mo e tangatai ki pare mia whiri o tonga sia si ofa ki wahwhorau so wareni ka ko iloa ko ia ko huakawa meiriku pe whoki ki he tokoni pare mea poa si tei pea mo e hoek minister ko e ni ko whai ki ai e lave i he taritari ko e ni uwhahau ko i ngahi kupu whekau aki hono kotoa pe o tau kau whakatahai. Kai koe kawe inga wholau e mo e hifofua o riu mei Aotearoa pe a amanaki ai e taritari ai o ngomaafu ai mea whakaiki ki tonga eiki ke hoko atu ai ai whakanofo ki he otu kawe inga o e tūnga koe o tau iai o ku mahino pe a tengi hia ai api gongo kie mea anga ia o mafu hei kai ngā tai kau ku tau kau whakatahai pe mono kai ngā iheni i he taritari pe mo e teu atu ki he tūta ko ia ai mea whakaeiki i tongani pe ku lawe pe foki i he loro tongani foki i Urakmata ko e koe na whanau o hunau inu sila ka atua nau tolu ia pe behe foki ki hono hoa taimini Urakmata tupo unu sila mo ia foki na mea foki mo maafu ki hono whaito o pe behe foki ki a Tevita unga pe mo lavinia homo whaleono whangake veikune pe mo e makapuna kuna iai ko kula ve pe ku tonga ni pe foki ono o ki ofefine ko ia pe mo Urakmata i ka lava pe mo mereseini o kuna kuna iheni e fai ono taritari ko ia o maafu fata pe mo e fonua pe mo e kainga i he mea fai ki ko ni o tau fai ki ai taritari ki ai i he lorotongani. Ka koe konga mahu i ngā whoki Urakmata koe ne lao lelei ana tula pe whainga maari lelei ki he whahoko o e houau ko toa pe ko teu ko tau wau mai ki ai ko tau tūta mai ki he ahoni. Pe au ku pe whoki anga ko ia o e whahoko whatongi atu i he lorotongani pe whadawanga pe o tau inasi ko toa pe ai i he tapa ko toa pe o tau whahoko whatongi ai i he o e whanua pe pe whoki i he kāinga ko toa pe ko nau lonuku ko e whakapa ko e tengi hia
ko e kaunga mamai i he tuunga ko ia o ku tau wa o mai ki ai i he lolo tonga ni mata ko wakai atu pe ko e wakai ni ko tō mai ko e wakapuna ni e anu sila mei manukau mei okalani ko ne tūta mai ki whaamotu he daimini pia mei ai rewa ki he houau te tau hoko atu ki ai ai ahono whaha ere ko ia mei he wakapuna ki he tari anga e hoko atu ai ai ngahi ngau e potunga mo ui e whakakato ia pia kahiri e tau hoko atu rewa ahono whaha ere ia ki Vaiola ke tokai lava mo ngahi whatongi ai pia e toki whaha ere rewa ki hangai toke lau ki hono api mau ki ai. Ko e tuu ia i he taimini e Uragmata. Pe au kamata pe ke maa opo mai e tau whakanofo ki he teniti ko e ni ko teu ko e tari anga ia. O e tuke hange foki ai mea anga ia i he VVIP ai taine kuini. Ko lawe i peo ku mea ai pia mo e tangata ik pare mia ia pia mo e tokon pare mia ka ko e toe ngare wau ki mautolu mau iheni ki he tari i he hoa ko e ni teu e kaunga ue ia ai malai wakapuna pia hange ko ia ko e ngahi tutu ni whawaha pureanga ko ia o e COVID hiwa ko lawe i pe e Uragmata ku nau teunga kakato pe teunga malui kakato e i he taimini ki e nau whakakato e nau tolu ia e whatongia ku pure pe whatongia foki Uragmata ko hiko e taimi whainga ta aeni taimi o e COVID hiwa ka upau pe ke talango fua e toko taha kotoa ia ki he ngahi tutuni whawa pureanga ko ia o tau mui ko toa pe ki ai. Ko ia ko e whakahauha ko e ni o hange ko ia ko mea ki ai a hau e ki mo e kakai o e whanua i kai ngāta pe tongani ka i mulina foki ai tō o talele ai whalau mai ai wakapuna ai kautaha e anu o sila ai au whakaha ele mai ai mea whaka eiki ko e aho pe mohono tō ko ngā e anga ko ia o ngahi whakataputapui pe e whakatatau pe o hange ko ia o ko ha mahino e ahoni pe mohono tō ko ngā neongo o ki ai pe mai ngahi mea whaka eiki o whakaha ele mai i he whalau wakapuna make he koe ni ka koe whakawhi ao ia ki a right honourable ke nolo e no pere maafo pe ako pe he ahono tala o yanga e whanonga e whanua pe a neongo o ki ai pe ahono tala noa a tongani ki e tuunga o ki ai ngai aho lahi pe he o ki ai pe ahono alofaki pe ako pe he ai hoa koe ni pe a moe wakai ko ia ki he wakapuna kautaha e anu sila me he tawhaki whakahihi fo i hala whanonga i he runway ai a ko mamari e pe ai whakaha ele mai koe ni o e wholau ai wakapuna. Taim tatau pe, wakai ko ia ki he kau whakahoko whatongia ai kautaha malai wakapuna pe a mohona o ngahi teu. Me he VVIP ko e tahine kuini pe he whoki ko e kuini au e taloni kuini nana spau. Mo e kāinga o eiki no pele maafo. Iai fōki ai lawe i ka whiri lava, kai pe fōki ki a mele seini. Ai tawanga, ke whakaha e whakapa mo e tengi hia. Pe o ki ai wakai, ke ngai kupo whekau ake ko tōpe. Ai anga o e tengi hia,
Pea mahono ngahi whakaha I whaunga ke a ke ngahi lea o whakaha ia I kanoloto e ngahi tau whatunga matua pea mo I tuunga o ki ai whakaha o e te ngihia. I e taimini o ku hangai mai ai whalau ai wakapuna ki he fofonga o e whale tari whanonga mana wakapuna whawahapure a ngā wha amoto. I he taim tatau pe ai kau whakahoko whatongia me pot ngā we whanua sabea mo ngai kolo whai natula a ki nau tolu me ngahi wa a ke ai pot ngā wenu. I he taimini wakai fōki ki he wakapuna o ko hangai ia ke tapaki whakahihifo. Ki he tapaki whakahihifo o ki ai fōki ai elia koe whare koe ni e taritari kotoa ki ai tuonga o ki ai ngahi mea whakaeki o whakaha ele mai pia moe ngā ue o whakahoko ai au ko māmaari e pe ai tawhoki mai koe ni ai wakapuna i ai pe ai tuunga o e whakahoko whatongia mau lele i pe ai ngahi mea lele nau ki he malui pia uma apo ki he whakahoko e whatongia ki he wholau wakapuna kotoa pe e tu uta ki he mala wakapuna whakapahapure a ngā wha amotu. Oku iai whoki ai lawei ai kainga o eiki no pere maafu I vaini pia motoka moi lolo. A ki nau tolu ai ngahi kawha o eiki no pere. Ko hina nau whakahoko whatongia o skia velenga ke whakahai ai tariangi. He nā nau mātā ai kainga ai eiki no pere nai whiohi mo ki nau tolu ia ngā ngofua I he whakahoko whatongia o skia velenga pia mohono teu I nai whai. Pia oko pehe ai nau na iai ai ngai kawha o eiki no pere. Iai pe a ki nau tolu ai ngai kawha o eiki no pere I he oto muri pia whakahoko ai pe I Nuusila. Ki nau tolu me ngahi whanua muri nai whakao ai ngai ofa pia whakao ai ngahi pōpō aki pia tālai mo ngai whatongia ke tukunga maari e pia mā opo mo lelei ke whakahai koe whakalangi ki e eiki no pele ka koe ulu o haawea ngahi. Koe eiki toko ni palemia o no pōpō astei I ono tautari o e kau whafofonga wha diplomatika o e ngai whanua muri I tongani mo e nau kau ngā te ngihia I he tau whakafa kone kapo ai otu ka me ngā pia mo e haawea lahi. Ai a koe wakapuna kautaha e Nuusila I mua pe I e fofonga koe ni o e whare tari whanonga ai a oko mau maalie kai ngau e atua ki nau tolu me he mai wakapuna ke whakahoko ai whatongia ki he wholau ai wakapuna e Nuusila. Mai no pe ai anga koea o e aho hange oko to e ha mai huelo o e la a oku mahi no pe ai mawhanange ea ha hono huelo tala hono nau ngai whanua muri I whafofonga whakalangi o ngai whanua muri I tongani tala whekaulahi a Nuusila ki tongani koe tala whekaulahi a Pitania ki tongani kai pefo ke Ampastoa Siapani Ampastoa Republika o Kakaio Siaina
hau e ki minista o e kabineti ke nau tolu ua mea mai a e pale mia fili ono po hua kawa me liko mo e toko ni pale mia o maa mo e hau e ki minista ko e hau e ki whapofonga o e kakai ki he wharearea o tonga ko e mō miniti ko e ni whakahoha atu o ki ai pehe ai te aniti ko e mea angaia ki hau e ki no pele hau e ki whapofonga wha diplomatika ngai whanua muri i tonga ni pehe ki he kāinga ofa ko e kau ngaue ai pot ngaue whanua sabe ame ngai koloa whakai nā tōla i he tūri ki ta whaaki ko e ni whakahahake o e whare e tarifononga ke whakahoko pe ai ngā ue ke amanaki ke whakaha ere mai ai mea whakaeki me loto wakapuna mai no pe ai ngā ue o nau whakahoko pe amahono whakapapau i ai mea katoa pe o ko whakatatau pe mai ngai tūtu uni ke malu moi hao ko i ko e kōwiti tahi wā ia lawe i he ni pe moi toka tā whakatui, toka tā sione lātu, pe a o maafo ki ai ko wana o e panke e pule, ko e whakahino la o pule, pe a o maafo ki ai CEO o e ngai pot ngā o e ai pule anga. Me he komsone e kau ngā o e whakapule anga, o maafo ki ai pot ngā o e tautai, ko e pot ngā o e ngōwe, mea toko ni mo ngahi mo e bau akau iai foki ai lawe ai ngahi kopo whekau ake koto pe ko e angai a o e aho si longa pe te whakaha ai whakangei ke eik no pele koe ulu o haa hawea lahi. Io malo foki e ulahi mata mai no be koe taimini o ku lolo tonga whakahoko pe ai ngahi whakakakato o e ngahi tutuuni pau pe ia o mui au pito pe ki ai ngahi wheitu o toa pe o kau ai pe foki e ulahi mata ai kai ke aha pā se ia e heka mai i he wholau ko e mea whaka e ki pea moe uta o ku i he ngahi wholau ko e ni o ku kau whataha pe whoki ia pea mohono ki tolo i atu whoki o e whakawhoki mai ko ia ho tau kakai i he porokalama whakawhoki mai ko ia ho tau kāinga tuku waka ko ia me i tō kureanga ai puna mai pea e ngahi waka ko e ni o ku nau hao pe moe ngahi uta pe pe foki ki he ahoni ai ahomake he ko ia e wholau ko ia e anusi la mei okalani o whaha ere mai ai mafutu e aulahi taimini au kulotonga whakakato pe ai ngahi ngā ue ai kau ngā ue ko ia e malai whakapuna ke whahokoa ki ahono whaha ere o e mea whakaiki ki hono i he tari anga pea mui ai pe foki ki he ngahi tutuoni pea ngahi ngā ue make he peia ai potunga mo ui e whakahoko pea me iai rewa e toki whakaere ki he wharemaha ki vai ora e tokai i he ngahi lau ahosi te tau hoko atu ki ai ko e konga pe moia o ngai tutuuni pea toki atarewa ki hono whakakakato o mea whakaiki ki he malai ko ia toka anga o hangai toke lau ki he toka moe lolo alwe foke taimi ke mawhanange ai tua e a ka koe konga mau inga pe he tau whakakato e tari e urakamata ko e ne lao le ana tula alo maari e
pene o bene mafana ka koe ne alo mali e o kungari ngei ai mea whae ki I hono whakaere mai I he ahoni. Ko ia mele lau ai whakahoko whatongia ai komisoni whamapola lea tonga mo kautaha le tio koe ni ai Broadcom ke mea hau ki pia mo kāinga o whanua pia mo hono tari ai tonga kotoa pe me o tumulina kai o maafo ki I he o tutongani. Ai o wau o ko whakahoko I he malai wangapuna whapahapure anga fo amotu. Me ahe ni a onobo hua ka wameiliku eik bale mia o tonga. Eik toko ni bale mia mo hau eik minista o e kabineti. Pea o maafo ki ai tahine kuini nana spau. Koe tawhaaki koe ni I he whakahoha o whakahoko ai ngā ue me he kautaha o e Malawakapuna Tonga Airport Limited kai o maafo ki ai whakahoko whatongia ki he ngahi koloa kotoa pe na o mai I he waka koe ni ai kautaha e New Zealand o maa ai mea whakaeiki. O ko ni mai ai ngahi ka wha o eiki no pele o ikai ke ngata pe I he kāinga koe a me mai ni pea mo toko mololo la me I fōki o kao ngā tenghia mo I whakaha e whakaapa me ngai ka whakoia o whiela kepa kai pehe fōki ki a eik no pele vaea eik no pele tui wakano eik no pele la sike eik no pele fohe kai pehe fōki ki he Maulamo pea mo motu ai tama ko la baka ko hawia o whanua ai tamatui kingi tupo wano o ko iai fōki ai lawe I he whakahoko whatongia koe ni tau kau ngā inasi pea mo kāinga tonga ai ngahi pōpoaki o kau ngā mamahi ka koe whakawhetai anga o tonga mooni au pito e ngahi whakalea au tuk mai koe whakawhetai ai tō uta mai ai mea whakaeiki Right Honourable ke nolo eik no pele maafu ki he malae makapuna whapahapure anga fo amoto o ko whaka ere mai ai pe I hane alofaki ki he eik no pele ai pātele se luini a kau ola kai o maafo ki ai wakai a tekna au tolo me he kau ngau e ai malai wakapuna nau whakahoko aho nau ngai whatongia pe au kuiai pe ai tōnga molmalu o whakaha o whakaapa koe ni mai no pe fōki ai anga koe au tau whatonga matua e whanua ai tonga matua pe mahono whakanofo o ngahi haa mō nau ngahi tefto I whatongia koe eiki tau he sila kai pehe fōki ki he eik Palestini sea stonga tau ataina ka koe Right Honourable pai whikau e semis whanua me he whakatahatoko ni pehe fōki ai makai ai o wau ko ia o hoatani iai pe hono whahinga molu malu o ku mamalo o ku mato aki o ngoi ai anga ko ia o whakaha e tonga ai apasia ko uhi ko mea whakaeiki o whanua
pea o ke ai pea moe lawe I ai ngahi o wau. Iai fōki ai ngahi haa aia o COVID ta hiva. Ka kihe tonga o kui kai ke motuhi ai pe whakangata ai anga o e whakaha ai o ngoi o e fie kaunga mamahi. Pea ke ai pe ai whaunga ki ono whakahoko I e whakapa apa. Ka e tauhi ko ia o e malu ke anga o e whakataanga whakatokolahi pea mo e ngāue o whakahoko o pe ai momeniti ko eni I he mala e whakapuna whakapapure anga fua amoto. Ko ia e uraki mata pea hange pe ko ia ku mo mea mai ki ai ka pau mo mea mai I he ngahi ata I he live stream I he le te o mo television e tonga tonga broadcasting pe foki ki he Broadcom FM e o atu hanga tonu ko ni ngahi ata mei fua motu I he Hawani e talitali fefia I pe foki mo I he funga o e tenghia e family mei nusila ko I foki unau mea mai pe I he hiri e nau whakamawai pea mo hegno pere mafu tui au lahi kai whakaere mai pea kunau mea mai pe e ngahi hange ko ia na e whaikia e lawe ngahi whakangata e pure au niwa e COVID tahiwa o ikai lava e ngahi family ke whawhi ao I he mea whaiki hange ko ia na e whai e talanoa kauku whamalo whoki ko hiko e teknolosia o ku lava pe ke hange pe o ku tau wao whi pe ku mea mai mei nusila eiki te vita unga pe whoki ki he family pe whoki ki he aine ko lavinia hoa mo whare ono whanga ke veikune mo e family e mea mai ka pe whoki ki he hoa ki a urangi mata tupou maafu pe a mo e toenga ko ia e family mei nusila neongo ku whawholau mai pe hona o wha I he whawhi ao mai I he mea whaiki kau ku ke ongo pe koe mawai kau ku malawa pe ke nau mea mai pe ki he taimini I he whahaere ki hono amanaki ko ia ke whai hano whahaere mei he wapuna e anusila ai ni o kurotonga I heni I whamotu ke whai e ngahi o wau ko ia ke whakakato ia ai mea whakaeki o kutau ronu kwai I he malai wakapuna whawahapure anga ko whamotu I he hoatani ko e tōtaha ko toa pe o ku mea heni o ku au pakai pe mea pe pe mo e silongo pe mo e whaapa ki he porokalama ko e ni pe ko hono ngahi tutu ni ko whahoko aki ai whahaere ai a ko e ni au kulolotonga whakakato I he taimini ko pau pe ke whai e ngahi tutu ni ko toa pe e lava ke whahoko ko e ngahi o wau ai kautau ai nea fio e whai a ke whakapapa ki he mea whaiki ai ngahi kupu ko toa pe na e tatakia e maafu tui au lahi hange ko ia ko ngai potunga o ko ni na e malu I hono afnima ai potunga o ko ni ai fonua mo ngai ko roa fa natula
pe foki he kau tau ane afio i he loro tonga nia o ku tau kau whakataha i he kau ngā tengi hia pe i he mea whai ki koia o e aho ni tuku ke he ange foki e family ko hono kāinga pea moe maheni pea moe kau ngā whanonga i he whanonga anga koe ni o ku kei hoko atu pe whanonga ka koe tuunga i o ku tau iai i he loro tongani mei whaamoto whamafola hanga tonu e tau kau whatahai i he hoa koe ni pea ka pau ke mea mai ko e ngahi ata ni o ku alatu hanga tonu pe ia mei whaamoto i he taimini o si takitaha tuu pe e kau ngā ue ia ki hona utu anga pea mo e ngahi whakaino hino o e ngahi ngā ue ke whahoko pea ke whakakato ia i he rola tongani ko e hange koe na e lawe kia ia urua ki mata ko e mea whaiki e ekno pere paafu tu e aurahi pe foki ki he tangata ki pātere o serui ni akawola o ku whawhea o mai moia i he whakahaere mai koe ni o e pekia moia mei Nusila ka koe ni ko i he nia family ko ia ke whai hono taritari ka uma foki taritari koe ni o ku tau kau whakataha tu ai i he whamafola o e houani. O ia o ke i whakakato atu i he taimini. Mea pe e taine kuini mei he pea anga i he whare VVIP i he tawhaki whakahaha ke ia o e malai. Pea koe fofonga eni o e whare talifononga eni talitali anga o ku iai e tēni tiko eni o ku whai atua e whamafola i he lolo tongani kai pe foki ke mea ia e hoeki o e whanua mo e pure anga ki he whai ha whapapa ki he mea whai ki o egno pere maafu tui aulahi koe ni ko tuuta ki tongani. Silongo pe mo mamata kai whahoko whakakakato e ngā ue i he loro tongani kau whai whatongia mei he whare o matapure i he malai wapuna whamotu ki ai auhi o ki ai a mao kirikiri pea mo e kau mau he koe whatongia whuke ni ki pulotu whai a hono whakatau kei tawhaaki ko ia. Ko ngā mahu inga o e aho ko ene lao lele ia na tula pea alomari e whakakatoa ki ia ai whatongia ko ia o e aho ko e whahaere e toki hoko ai pia mo e whahoko ko ia whahaere e mea taine kuini pe whoki e whawhi ao pia e kau atu pia mo e whaiwhatongia whakataha koe ni ai Broadcom FM pia mo e radio television tonga i he hoko atu pe i mua te tau hoko atu me ai e ngahi whamatala te tau hoko atu me ai e whahaere i he ene hoko atu mei whamotu fo atu ai he i whamotu mei he ni mei whamotu e kainga o tungi
alua toi pe me ai ki he kāinga e tupere hake be ai lewa ki he kāinga o luani pe hoko tai pe ki he kāinga tengi hia ko ia o mafuka ko e hoko atu foko ko ia e Urakmata ko e kātoa pe ia me he e tau foki ko ia e tala ki a homo whare o no ka koe whare ko ia maafu ai hoko atu ko ni ai hoeki mo na ngā hikoro te tau whanonga atu ai whahaere. Koe mōmeni te koe ni mātua ki ongo i mooni ai aho ka koe pule tai toile e ia ai mafi ai tai hā mai. Koe whakakoloa kia eiki no pere maafo tukui aulahi. Te wita unga mo tangi tau lau sii. Kai pehe foki kia peti onobo peti lau sii. O iai e aho uwaki o siulai taiwa nima ai whakatua me lie koe uhi koe tangata koe ni ko sio saia lau sii maafo. Pea koe ahoni i he tō uta ki he otmotuanga o whae malai wakapuna whakapuleanga tō noa o ti se ma wanoa wataha. I he pekia ai eiki no pele i au taua o ti se ma wanoa wataha i au kalani no sila. Pea ko hono wau whakafonua e whakakakatoia i e lotu mo e whanua. Pea whakaha i he taritari o whakahoko i he ahoni. Ai tahine kuini o e taloni, kuina naspau. Pe foki ki he i ka whirilava, pea mo mele se ini, pea mo e kāinga o e kino pere maafo. O maafo ki ai eiki pale mia o tonga, mo e ho ignis tau e kapneti mo e pure anga tonga. Ai kautau e nea fio, pea pehe ai whakapa-apa, o ko whakahoko mi haa hawea lahi. Mo ngahi haa o e whanua. Koe ahoni a mo e mōmeniti koe ni. I he tō uta lelei ai mea whakaeiki. Ki he malai whakapuna whakamapure anga fua moto. Pea e whai ai whakaha o e whakapa-apa, o ka mātai pia me he malai whakapuna whakamapure anga fua moto. Io no whakahai i he anga o no fo ai tonga mo e whakahai e te hia. Iai ai lawe ai whare o eiki no pele maafu o ko pekia. Nau mea pe i Aotearoa. Ka koe ana wai ki he mea whakaeiki. Pea mahono whakaheke heka. Mahono aowhia. Kai pehe fōki ki ngahi whatongia kotoa pe whakahoko. Ke whakahai. Ai kau ngaongo i mooni. He koe wholau. I kai hato e liu mai. Ke i whakakakato me ta whaha ki whakahifo. Ai ngahi ngāu i kotoa pe. I he kolontini. Kai pehe fōki ke aho. Me le lau koe hoatani. Hange o toe hā mai ai huelo i la aha ia ko ke heangi. O ko pehe ai tuunga a hono tala. Pea moe anga koe a hono ngahi nau. Pea moe whakahoko o e whakaapa-apa. Mātu aki mamalu mo oni. Iai fōke ai amanaki ngai miniti mei heni. E kamata ai whakahaele. O e mea whakaeiki. Me malai whakapuna fua amoto. Fō watu. I ono tofi a. I he hōwhanga lupe. Me vaini. Mai ko velenga. Mai ko velefonu. Kai pehe fōki ke esi ko tau whaahau. Fō watu. Ai api mea anga ko ongo kie. Kai pehe fōki. Ke
ngahi kolo o wai ki he wharimaki Baiola ki ono whare tōri a. Koia uraki mata tunga koia kuiai he taimini ai whakaere mea whakaiki ki he tari anga i he tawhaki whakahihi whokoia o e mara e whakapuna ai a ko e VIP ia o ku ngā oe aki ai area ko ia VIP ko e VVIP whokeni he tawhaki whakaha ke ka ko e VIP e whakakato ki ai ai ngahi tutu uni ko ia ai potu ngā oe moui pea whakakato me ai ki mua ia i ono whakahaere e whakahoko i he ngahi momeniti pe ia te tau hanga ko ia ki ai pehange ko e tau whanonga e tuunga ko ia tau ia i whoki e uraki mata na e ko sio sai a lausi i whoki ia na e tupuha ke ia i loto nukalofa me aia i api ne kui ko sio sai a lausi i lofa kai tamaki i loto nukalofa ia pena e tupuha ke ia ai pea toki mea mai pea ki vaini o whenga ke whakawhokfoki mai ki hono ka inga nofo mai koe ki vaini o mea mai ai ki he mea anga pe o ene whangakui ki hongo ki e o ki muini mai ia hiri ko ia i heni kake ka koe tuunga ia ko ia ko tau iai he taimini ko ko me fai ki ko fa ere hake ia he taimini ki he tari anga ke whakakato ai e porokalama ko ia ngahi tutuni ai potunga ue moui pea toki hoka tu lewa me iai ki hono whakakato ko ia o teu o ngahi ai whanonga ko ia ai whakahaere o teu mea e whakahaere o ngahi mea lere pe whoki ki he whawhiao e hoko ai hono whakahaere ko ia ki Nualofa ki Vaiola ki he wharetoria i Vaiola ke toka me ai ai ana maafu pea tok whakakato ai ai au ko ia ki huelo hangai i ane mau ngai tutu ni ko ia te tau ia e ko e tu ngai ko tau a mai ko ia tai mini ke whakakato pe i he hoani ke me ape ni ai tai ne kuini kuina na spau ka be foki ki he ina tolu ko to pe he kautaki e pure anga pe moe sias pe moe fonua o kunau i heni he hoani ke whakapapa whakapapa i ono talitari o mea whai ki o mafu tukui aulahi ko tuuta i whamotu i he hoatani pe au pehe anga ko ia o wakai ki hono whakakakato e ngahi o wau pe mo ngahi porokalama e tutuuni ko ni o kutau iai i he lolo tongani e toki whailonga mai pembe i he tawhaaki whakahihifo ai mau maari e o hono whahoko e ngahi tutuuni ai au tau mui ko ia ki ai pea ko ne whakakato me ai e whairewa e ngā unu ki he whahoko ko ia o e whahaere ki Nukualofa hangai otuka veinga ki Nukualofa pea hoko atu miki ai e whahaere pea mohono whakakato i he hoatani
e koe mo meneti a koe ni pe mo e ngā ue o ko whakahoko me ka o whakahoko whatongia ai malai baka puna koe whakaha ele o e mea whakaeiki me he malai baka puna fua amotu e taim tatau pe ko lawe i pe ai whatongia tupu au ko whai ai whakaapa-apa me he tala o e whanua pea hange koia ko whakahoko e whatongia me he kautaha o e malai wakapuna ka oko ia e kaunga o ngo i mooni he koe aho e uktong tong noa ki tōka ngaha hau pea mohono a ki lotoa ai api kongo ki e pea mo lofa kaitamaki oko mooni ai tala mo e whatuko ia o e taanga ko lofa kaitamaki halale lue ai o iai ai wharekoloa lārita i e lolo tongani e lofa kaitamaki ko tu umai haloa o haa bealahi o mata o tuitonga hifo mai ke taha ke vai ko tolopona ke taunga i he malu o mate ka kualawa papani ai malumu he ko e tau whengongo tātongi a te hau whahina ko li toto apa ai wuna kau fohe loloto ke upao ai esi o haa moe ofo fululangi e whakatawele he koe mea nei ai ki pehe tupu le whanua kau hao atu he si whahina o e hōwhanga lupe tori ake ai whanonga pe au o wale ma ili ai si kātu i olo tele si api ko whatai pe mohono siale tāpinga e toa me he hala lupe koe anga ia o e whakanau pe mohono o tāla o e whakahiki kia suicide alausi ko eiki no pele ia ko maafo the right honorable ke nolo maafo to koi aulai ko e peki ia e aho koe ni lawe i po ki ai whatongia whakahoko me he ha matapule ai au ko mahino pe ai whatongia o nau whai ki he mea whakaeki he tālau e whanua o hange e koe au ko iai pe ai ngai mea lele pe koe ni e malai wakapuna o ko me e whape kau ke kai ke aha whale ko ki nau tōlu ia e kau matapule mo e whai whatongia ki he mea whakaeki i he taimi e tatau pe ai wakai koe ni ki he māu mālie ai ngāu e o whakahoko me he malai wakapuna mo e tālau e whanua me ha matapule ki he mea whakaeiki o ko toonga ai a koe ni ai mea tonu e ni ai tahine kuini nanas pau kai o maafo ki i he taritari o whakahoko mea hika whiri lava kai o maafo ki a mele seini mo e kāinga kotoa pe koe tunga whoki au rangi mata nge koe iang koe kau pule koe ni malai wakapuna te vita kai tu fotu mo te vita tohi koe nau takai pe anau tolu ia heki i mea lere o whakai i pe ai ngā ue ai o whakahoko ai ko konga pe ngahi tutu uni o ku o whakahoko anke ngahi ngā ue koe ni koe nau takai pe anau tolu whakai ke ngā ue ukulelei pia koe nuna o whoki mai nau tōlu ia kai hoko atu ono whakahaere mai ia o ona mei he wakapuna ai mea whaiki pia toki whakakakato mei ai
ai tuunga ko ia tau iai I he houani hoata ia o e ahoni ai ko kau foki ahoni e urakmata ke tohi beia e he historia ai aho tōpule lulu koe ni ko aho tolu noa ia o Disema o e wanoa wataha ko aho ia na e tuta matu wai fuamotu ai mea whakaeki o maafu tuku iaulahi I hono whakaere mei okalani mei nusila I tongani aia ko e talufukia ne pekia me a hong fulmawa pe a iai foke whakamari ke hono whakaere mai he wike koe ni ko tau si tu a me iai ka go hi ko e tuunga na iai a e mō ngafi na e puna ia I hunga tonga hunga hapai pe a go hi ko e whima o ko ia e nusila e hao mo malu e waka mo e puna waka puna na e pau ai ke to e toloi pe ia ai ko e ngai tutu ni ko to ko ia anu sila pe ia mo e kau taha waka puna anu sila to e tau toloi mai ai e whakaha ere pe ko e ahoni ko langi maari e ahoni ia pe ko lao lelei anatula ko lolo watu e muunga ko hunga tonga hunga hapai kai ai hawhainga maari e ki hono whakaere mai o nōwere mafu tui aulahi ki tongani. Ai nia ko tau whanonga mai ai I he lolo tongani whakakakato pepeka ngā ue ko ia Wewe mo e kau ngā ue potunga mo ui mei he VIP mei he tawhaaki whahi fo ki he tari anga ke whakakato mei ai ngā ue ko ia ko tūtu ni ke whai I he houa ko ni tui pe mona o ngahi mea malui kakato teunga kakato o whai aki ai ngā ue ko ni o kulotonga whahoko ko ia I he taimini. I he taimita tau pe o ku kei ma opo lerei pe ai mea hou eki I he lorotongani I he ni kau maa foki aki nao tolu ai kau ngā ue ku malu ia I he tataki ko ia nōpere maafu tuku e aulahi he neke I lau maari I he ngahi ngā ue anga potu ngā ue nā ne toka ngai I tongani nau lo nuku pe ko e whakaha pe e whakapapa o e tengi hia pe I he tau whakoe ni ko tō I hahavelahi pia mo e loto whare o mafu tui aulahi to e alu peke to e mawhana nge ea I he hoatani ko ngahi aho mawhana au pito whokenia o e otonga patatau ki he whaahi e tau o tau iai pia ko hono taimi mawhana e ni pia ku haia he ahoni ai toki mawhana make he ange ai ea ko hiko ne alo maari e pia tafitonga pepe ngahi konga ao ka ku uhulu mai huelo la a mo mawhana make he o e ahoni ai ko ne tu ia ko ki ai I he taimini ai whamafola hanga tonu koe ni o ku ngā ue whakatahai ai komisoni whamafola lea tonga TV tonga ko e letio tonga kai pehe foki ki he Broadcom FM broadcasting mo letio valufitu poine 5 FM he tau whanonga ko ia I he houani
pea pepe ai fononga o e kavinga o hamafu fa ia foki lea ko e kavinga o hamafu pea ko e kavinga o hamafu pea mo hahavea ko e tu foki ai tala ko maafu pea mo e hahavea o una puke ai tofia tala tu fa holo aia o ku kamataia me he hu whangaanga whangalupe ki he koka o haamea o whai me iai a e nau whetaulaki anga o haahawea pea toki whakakakato ai he koe kolosia he kano whanua o e hau a honau whatongia talu mei mua koe taimi koe mahu koe taimi koe honge ai whanua nei whate fito ia i he tauhi whatongia ko ia o haahawea lahi ko i he gunau tauhi ai ngahi tofi atupua o haatui o ene a fio pe mo haatui pe gunau kei tauhi mo puke whatongia ko ia o tala tuk whaholo mai ia i he whare o maafu tuku i au lahi o whai ia ke pā angangalu. Pea neongo ai holo, ai pouturiki o haawea lahi ka o kulau pe pea o kei whakatu amerie pe ai haa e kei whalau mo e la mahanga pea matangi iki ai hoi fua ai hifo fua o haawea lahi ko ngaia e tau whakanofo atu i he houani o kukei toka pe ai pekia a mafu tui au lahi i he wakapuna e anu sila kei whakakakato pe ngahi tutu ni mga ngahi ngāwe ki hono whahaere ia ki he loki e VIP e whai hono whakakato me iai ai ngāwe potunga moui i he hoatani te kai ke ngau taha i fuamotu i he houani kei tālolo pe mo tatari ai ki he whakahaere pea mohono whakakato e whatongia aia koe houania i he tō o tamai koe ia ai whakape ai mea whakaeiki i he loto bakapona pea mo e aho bakai ko ia ki he au e kwa fofonga whakadiplomatika o ngahi whanua muli i tōngani ai anga ko ia ai whakahoko e whanuani ai ngahi whakapa makehe kia ki nau tōlu o ko tō tau pepekia i he whanonga anga o taimi pea mo oni ai tala i he ngahi ngā o wau o e whanua o ko haia ngahi whakalangilangi pia koe kai ke ngāta pē i he tuonga koe a o e whanua pia mo e tala i he lotu ka o ko nau whekaukau aki pē hange koe a koe houani ai wakai ngāue o ko kei whakakakato me he kautaha bagapuna ko e pot ngāue maui ngā au pito peia ki he ngāue oske melenga o ngāu whakahoko i ha tō ota ai whalau ai bagapuna ko uhipe ko e anga e bakai ki he mawhatuki o e kaweinga ki he COVID i tāiwa ko e ātaka ia o e lolotonga pia neongo mahino
ai anga koia ai fu mafi o ko viti tahiwa ka koe whanonga ai to ngā kono mafi o na uktoi hulu atu he o ko iai ofa peo ki ai moi o tua peo ko tui koe anga e tau whanonga i ngā hoa o taimi ai whainga maarie mo whainga tāmaki ai taimi o e mamahi mo e taimi o e tengi o e whiawhia mo e taimi o e tengi hia pea ko pehe koe ahonia ko vai tu oa he o ko iai foki ai o ngoi Lady Dauja Rakmata Maafo kai o Maafo ki a eiki Lavinia Whangaake hoa mo whaleono Beikune o Maafo ki a eiki Tevita Onga kai pehe ki a Sela pea moe whale alo mahino au peto moe kai ngā o eiki no pele neongo ko ne toka ka o ko kau ngā tenghia me he kolope mo e tāpake kehe o mamani kana e tai aua mo koviti tāhiwa nai malawa ke nau whakahoko e nau whakaapapa mo e whakahae e nau whakamawai i he o wau ko ia o e aho ka koto ngani o ko ka whataha ai hau eiki no pele mo haa bea lahi bea mahino pe ai ngahi whatongia te whito bea ok nau whakakakato mahino ko ia e tō utai me whakaiki e ahoni bea ko pehe ai kau ngā tenghia me he kāinga o e hau eiki no pele o haa maafu ko e haa maafu haa hawea lahi o ko iai foki ai tāla o kauhala lalo pia mo e tupu anga o haa hawea lahi ko e hako matai le tua piko tui kanok polo no tolu pia o ki ai haa hawea si pea ika ike ngātai ai haa ngata tupu mo haa ngata matua mo i ngahi haa ko ia ngai ai whono ngai whono wā mono tā au ka ko kei malu pe ai tala o e whonua pea ko kei viringia pe ai whuka ke whakaha ko e otua motonga ko e ahonia i he tari o whakahoko ke mea whakaeiki the right honourable ke nolo eik no pele maafo toko i aulahi mau au peto ai ngawe o nau whakahoko me kau ngawe ai malai wakapuna kai o maa ai ngahi kupo whekau aki pot ngawe mo ui koi polis tonga kai o maafo ki ai kau taha wakapuna pakai koe ni ke teknau tolu e meriela koe tapaki koe o e whale telefono ngā ke whakahihifo ai e mahino ai ngai teu ok nau whakahoko koe ngāue o skebelenga neongo o ko kau ngāongo i mooni ai mamahi e te hia ke tari ai mea whakaiki Koia e urak mata o ku tau kei kau whakataha atu ai pe i he houani e kei hoko atu a hono whamatala o e tuunga o ku tau au mai ki ai i he hoatani i hono whahaere koia o e mea whaeki koia o igno pere maafu tu i au lahi he houani hange koia ko e taimini ai kei whakakakato pe ai ngahi tutuuni ko ia o whatatau ki he ngahi tutuuni whamamalahi ko ia o e COVID tahiwa i he houani.
alo ko whakakato ko ia ta whaaki kehe pe o e whakahifo ko ia e whakapuna kai toki whakaere ai mea whaeiki ai o kuraki whakakato katoa e wanga o ku lawe i e urakmata o kuraki whahifo katoa ngahi uta kehe ke whakakato ia o tuku mai ia ki he ono tuku anga pea bea i rewa ko ne mau ia pea toki whakaere mai rewa ai mea whaeiki i he rorotonga ni pea ko ia ku tau kei tatari ki ai ono whakakato e ngahi tuunga ko ia pea toki hoko atu rewa e whakaere ki he VIP tari anga i he tawhaki whakahihifo ko ia o e terminolo o Fuamotu i he hoa koe ni ke i tālolo pe ai ki nau tōru ko tau pe ko mea mai mau lava mai ke tari pea mo whakaha ai whakapa i he mea whakaiki o kutau lonuku ai i he hoatani i Fuamotu i he hoa ni e hange pe ko ia na ke lawe ki ai e urakmata ne nai e kawenga ko ia o hama e loto fare ko ia maafu me ia mata ere tuapiko ko e tuikano polu hono tolu me ai ki he maafu ko ni ko pekia he ahoni ko e maafu tuku aulahi a hono hiva o ku i he tuku whakaholo mai ko ia ai whare o maafu i he rorotonga ni e ai a ko mea mataere tua piko ki a hafoka ko maafu tuku aulahi a hono hoko me ai ki a maire lau motomoto maafu tuku aulahi me ai ki a maafu tuku aulahi tangata i lawalu ki a maafu tuku aulahi malu o taufa ki a maafu tuku aulahi whirimoi urie ki a siotame whakatulolo maafu tuku aulahi pea ki ai ki a siosaya lausi i maafu tuku aulahi ki a te vita unga maafu tuku aulahi pea goeni koe maafu tuku aulahi e ni hono hiva ai ni kupekia koe ni utau iai he ahoni ko siosaya lausi i maafu tuku aulahi o e ahoni ia ai ni kupekia pea te tau mahino pe foki e tala o e fonua iai pe ai hoko atu a hono fataki o e hingoa pea mo e kaweinga pea mo e fatongia te tau hoko rewa kahiri ai whakakakato ko ia o e mea whakaiki ki he tokaanga ko ia ai terio anga ko huelo hanga i pea toki whairewa ai hoko atu ki he whakanofo o e whare o maafu ki he hoko atu toki amui e konga kotoa ko ia ka koe taimini o tau hanga ki hono whakakakato ko ia o e mea whakaiki ai ni kua tuuta i he malai whakapuna Fuamotu i he hoatani tau kau whakataha tuai moki mautolu i he houani pea neongo e hange o ku mauloloa ka kua pau pe ke whakakakato pe kua pau pe ke whakakato pe whakatatau pe ki he tutu uni aia ko nau mui ko toa pe ki ai ai ko ne tu ia he taimini e uraki mata hange ka te au o ku ki ma uloloa ko e uhi pe o ku iai pe haki i wesia whakateknikare pe ki hanga o e mea ngā au e koe ni o ku whai aki a hono whakahaere o e mea whakaeiki
ai mea ngā ue he kua osi ianga koe tau whawhawhua urakmata osi totonu pe ke fuoloa hono whakaere o nei o mea whakaiki ka kukei mauloloa koe ni ngari pe uki ai ha ki ue sia whakateknikare ki he mea ngā ue koe ni o ku whai aki ai whakaere i he taimini ka i he taimita tau pe o ku tau ke i heni pe ke whakakakato pe leo ngoe ne fuoloa ka iai pe ai whonga ke whahoko aki ai whatongia ko ia ko hi ke whakakato pe he taimini rotonga whai pe ai whenga ai kautaha malai wakapuna pe mo kautaha wakapuna ki hono whakakakato o whatongia ko ia ngai mo meniti ko hi ke lava ke whakakato mo whakahaere o hoatani ko ia ko tuunga ia tau iai he taipini urakmata kau tau kei hoko pe tau whamafola ko hipe ke he whangamari ko ia malawa ke hoko atu ai o wau koe ni hono whahaere o maafu tuku i aulahi i he lolotongani ko ia malo au pito meli lau ai whakahoko whatongia koe ni o ko ke whakawatu pe me he komsoni whamapola lea tonga i le te o tonga uaki mo whai mai wanoa live stream he pesi Facebook o tonga broadcasting hoa ngā ue mo kau ngā whakahoko whatongia me he broadcom i he pesi Facebook o broadcom tonga kai o mafo ki ai wha ema walufito poini nima mahino pe i he taimini me he te niti whakahoko atu mea i whakahoha a kua me atu me iai ai kau whapofonga whakadiplometi kai ngai whanua muri i tō ngani ki he tapaki whakahake ki he VVIP kai o maafua ki ai 8 minutes ta o e potnau i ki muri mo he takmamata o nopo whekita o toi kamano kai toi ngalewa o e Hope Eiki Minister o e Kabineti mo e Eiki Tokoni Eiki Palemia o nau kei mea peheni whakataha pea mo e Hope Eiki no pele a ene awhio i he taim tatau pe meri e lau koe anga koe ia o e whakaha he ko mahino pe ai anga koe ia o e whanonga me a uraki o si ulai o e tautaiwa nime nima pea mo e lalaka i he ngahi tā au koia o e whanonga anga pea mo e talabo si i eiki no pele maafo na iai ai ta anga ai pona ke iloa ko semis iongi na ne tōko mai kono wikia pe ai eiki no pele koia o e loloto ngā koe mea whaka eiki ia hei lala ko tu iloko mana o ta anga o whawhine mo tangata sei o ka longolongo tangata lau kau he whakaholo mamata. Si mausa o e hu whangalope ne mānoa i e Kariopole o alaha he ngano he hea tō la he esi kolopa aione. Huni o kutapu ke toi e kea hau o e whungalelea o whakalata whauhono ea lano anga o teine papase ea. Puna lei mo utolongoa a se i o noa mo ala kakala tala noa hua mo to mamana vai ka sila hoto la taanga. Pea whaiaya uki e he punake. Ka oku ao mai e punake koe ni. Aianga koea o e tupu anga koea o eiki no pere maaftu koe aulahi o toka. Koe uhi o whai e whakalau noa mo whakalau kau koe vi koe ne whae a Betty Green maafo. Koe angai e bakai ki hala kakala mo e weiki mo hono ngai nau pea mo hono tala he nai whai a hono ohi pea whai a hono toka ki a ngai kolo lelei pea inasi ai a ngai ngawe anga i he taulahi na ane whakahoko whatongi ai i he kautau ai ne a whio koe tuunga koe he taimini he malai wakapuna fua a motu o ko wakai ai ki a kinau tolu ai kau pāsese te nau folau i he waka o whakaatāia ke nau whanongātu ke nau tōru ki he loto wakapuna o e kautaha e anu sila
I he taim tatau pe, ko lawe i pe i he ahoni, pe a mohono anga i he tuonga o e te ngihia, ko i ko e mea whaka eiki, o e eik no pele, ko maafo toko i aulahi, sio sa ia lausi i. Pe a oko i ai foki a e lawe, i he taimini, e tuonga koe au ki ai ai kainga o e eik no pele pe mo ha be alahi ok nau whakahoko pe me he ngahi kolo ai whatongia ko uhi ko i toenga e ngahi o wau ke whakaha e whakapapa whakaosi ki he eik no pele i he ahoni o au ki he o wai fiafi ki he o wau e whailotu pe a pehe rewa ki he toenga o i wikeni pe a moe hangana ki mai ai whatongia ki he monite o i wike ka o i he whakahekeheka o e mea whakaeiki. Pe au kia i lewa ai whatongia o nau ni maasi ke whakakakato whatongia ke whakahai ai tuonga o e whakaha o e whakapa-apa pe a moe kaunga te ngihia ko e lotu ia o ko whai me ngahi kopo whekau aki ki nau tolo e kau whai whekau me he ngai potsiasi i waini kai pehe foki ki ho whangalupe pea o maa foki ki toko malolo mahino pe foki ai tala ia me he apiako ai kolisi piula o ko iai ai kaungaongo pea o whakaha mi he pureako ko i tiu talahi mo i kau whai ako ke nau tolo ai whanau wako ko i mātua tau whanau ko i hoi ki ako tutuku o nau lonu ko ke whakahai nau whakaapa pe au ko mahino ai ofa o ko whetongi ofa pe au ko pehe ai anga e wakai ke ahoni pe a mohono a nau ke whakahoko aki ai whakaapa lawe i pe foki houa koe ni neongo ai mawhanange ai e aia o ikai ke ka neongo ko ia o ko ke whakahape e ka inga koe ni kua nau i he malai wakapuna whakamahapure anga fua amoto ai whakaapa ko e whakahai ai whakaapa ko e koloa mau inga ia e wha i ka weko lai tonga ki he ahoni i he taim tatau pe ko e ngau e ka whakahoko me he kautaha malai wakapuna ai wakai koe ni ke nau whai whatongia o skia verenga neongo o iai ai wakai ke he ma uloloa koe au e taimi ka o kuke i whakakakato pe ai ngahi whatongia ke o ko totonu mo tau ke whakahoko. Bakai koia ki ai e meli lau, ai anga koia o e tōkunga o e aho koe ni. Pea mo e o wau ki e mea whakaeiki. The Right Honourable. Ke nolo e no pere maafo toko i aulahi. I whamatara awa watuanga i whamatara i taimi make he whoke ni au tau whanonga tau ia ai ai toi ki taimi make he ange foki koe ni o kutau to e whanonga mo ia he taimi ni ko e parapare ma koe ni hoko ki he mea ngā ue ka i he taimi tatau pe e whai pe whinga ke ao pe hanga hi whamatara ke whai hano whakakakato atu pe o e whatongia ko ia
o ku tau iai i he lolo tonga ni ka i he taimi tau pe whakumata ko hipe ko tai he ni o ku ta mamata tonu ki he mea koe nuku hoko he ni ai tokolahi ho tau ka inga tau tolu ia ku nau mana ke nau heka nau tolu he waka koe ni ke nau wholau ai mei tonga ni ki Nusila i hanga whoko e kulawe i whaata whaka Nusila ia ai wholau ka pau ku ke osi whakakakato e koe ia aho o ka pau ku osi whakakato e koe aho o huhu hoani pia mo huhu malui pia ku ke ata au pito koe ia me he kolontini me Nusila i he tunga koe ia pau ka pau kia o visa au ia pia ku ke nofo koe i Nusila ko si ata ko ke wholau o pehe anga ko ia tai mini ku wanga wakai o ku tolahi o tau ka inga tau toluia ku nau whakahe ki heka nau toluia he wholau ko ni ke nau wholau nau toluia ki Nusila i he lolo tonga ni tuku ke hange whoki a he wholau ia e tau kau ngā ue ko he polokalama makehe ka ko e tuunga e ko kutau ia i he taimini ko tuipe ko ne tu ko he taimini e urakamata na ako whai ano whakakakato o e whakaere he taimini e ko hei kua si koe ni kua whakasosea te kaupā se ia koe ke nau wholau nau tolu ia he taimini pau pe whoki ke taimi a e wholau ia pau pe whoki ke taimi e wholau ia pe mo nau whanonga nau tolu ia i he taimi o ku whahoko ai taimi o e wholau ka koe tūngai o tau iai i he taimi ni pea whakakato mo ngā ue mei he taritari anga pea mei ai rewa e hoko atu ai ngahi whatongia ko ia ki he whakahaere ai ni ko tau iai i he taimi ni pea hangepe ko ia koe ta talatala noa e Urakmata tangata koe ni utau i he ni ai i he ahoni manatu meri ai tolahi tau te whito ki he whaamiri pea mohono kaunga whanonga iai ngahi manatu meri ki he eiki koe ni ko siosai a lausi i maafu pea nataki i lawe pe whoki ai ane nai hene tupu hake i lofa kai tamaki ia ai koe api whoko ia e lofa kai tamaki he taimini ane uki ai e lari ta e wharekoloa ko ia i leo tonu kalofa uki ai ka koe api whoki ia mei he kuia maafu ko teisa na e maria mo siosai a lausi i e maafu ki mua ne kui pea na e wha ui be fokia ko e apkolo ia o e family na e whamaunga pe kia i e family ai ko e api ko ni ko tu hanga hanga i ko e mo e wharekoloa ko ni e kau India ai ni loto nuka lofa ai family pema ko e family nā tamu kau ngā api ki Morisi pea ko e whare motua ia family kana e toki whafo o mai ia i he teu ko ia e taritari e Pen Pasifiki he tautahi wāno whā pea na e nofo le vai a Sosaia pea mo ene ongo mātu a maafu pea mo peti pea mo ene kui ko anau ki he sina na nau mea pea i lofa kai tamaki i loto nua lofa ai koe apia na e tolahi maupe he awhi kia e family ko uhi ko ene tu loto kolo pea na e pehe ai tutupuha kia siosai a lausi i maafu i loto nuka lofa hu fokia ki he ako kamata be a ene ako anaia i he Tonga Side School be kamata be ne ako me Tonga Side School i he tautahiwa hono wa ki he tautahiwa hono fitu na i Side School wai pe a whahoko ai ene ako ai o pe he whamatala hange koe ko kulawe manatu meri e koe ia family kono kaunga me aofi au pito kaunga ako he taimi koe ni ko Carl Senf koe ni ai talwhikaulahi koe ni i tonga ni siamane i tonga ni a Carl Senf koe ia i he Ochi Senf pea pe foki
kia Penis alaiwa mamao I he taimi ko ia ai ngai kau ngā mea awhia o sosai alau si maafu ka ko maafu tuku au lahia o kupekia ko ia I he ahoni ke pe hoko atu ai ne hako anaia ki Nusila o hoko atu ai pe me iai pe toki iai rewa ko ia ai whenga maari o toki foki mai ki tongani o whaifatongia ko ia mai kautau ai ne awhio I he taimi ko ia pe ana malawa ke hu I he tautahiwa fitunima ai ko tautahiwa fitunima ko tau ia na kamatai ai ne whaifatongia ko ia I he kautau ai ne awhio seos laftani ke nolo seos ai lausi I maafu pe toki hoko mai ai pe ai ne whakalakalaka mai ngā ue pe I he tuunga ko ia o au mai ki he ahoni kuni ngā ue I he pureanga pe mo wharearea o tonga o au mai ko ia I he whangamari ko ia o ahoni ka ko tuunga ia utau wau ko ki ai I he lorotongani pe hange ko ia na ulawe ki ai ko ki wakai atu ki he whakaheke he ka o ku be ai Prinisi Kalaniwalu pe foki ki Nobele whawhanua I he waka koe ni ki Nusila pe koe whakakato ia o kau wholau ko ia he waka ai wholau ko ni ki Nusila ka I he taim tatau pe hange ko ia na whai kia ai whamatala ane nai o ku lorotonga whakakato he taimini ai ngahi ngau tutuni ai potunga mo ui ki he pekia ko toa pe o ku whahere mai ki tongani ko tutuni tatau pe o ku whahoko ke whakakato ia ko hi foki ko ngahi taimi whaingataa ko ni o COVID taha hiwa ko pau pe ke mui ke ngahi tutuni ko ia ke whakakato ia I he taimini nai ki lawe pe foki a urakmata denai ki he konga kamataanga o seosai lausi maafu ai maafu tuku au lahi ko ni ku pekia ai ahoni ko tamasi pe ia to taha a Tevita unga lausi pe mo Elizabeth Green aia ko Tevita unga lausi foki a ene eiki ko lahi taha pe ia he whanau a seosai lausi mo anau ki he sina maafu o vaini mo to mololo pea nai malolo ko ia seosai lausi o ke lau maari pea maafu tuku au lahi seotame pea I hene pe kia nai toki alurewa hingoa tuku whaholo ki a Tevita unga pea hoko toki hoko mai ai ko ni o hange pe ko ia hoko atu ki ai I he tala ko ia a tau fonuani pea ko ne ngai o ene hoko mai toki ai pe ha whangamari toki whai pe ha to whamatala lahiange whekawaki pea mo anga ko ia o tutupu seosai lausi I maafu I nukalofa I api kolofa kaitamaki pea behe ki hono ngahi tala noa melie o anga o ene tutupu hake pea mo family I nukalofa ka behe foki heni ki vaini o ia ko taimini a whamafola hanga tonu ko ni o kutau kau whakataha tuai pea mo whamafola hanga tonu ko ni I he Broadcom FM pea pe foki ki he letio mo televisione tonga o ngau whakataha ia ko hi ko ngahi katoanga lalahi ko ngahi o wau lalahi fonua pe au tau kau whakataha ko hi ko tau mua ke inasi ai tonga ko tope mo lahi taha I he ngahi katoanga ko ia o ku tau whamafola ko ni pea ne ngai hamea ka ku tau
kau whataha i he howani leongo whoki ko e taine kuini o tonga ko e taki mai mei he hono toanga kina ngai polokalama ko ia o e tunga ko ia utau iai mo mea whaiki ka i he taimita tau pe whoki o kumea pe heni pia mo Lady Luciane Luani ko Lady Luciane Luani ko e whamatala tala noa merie ko enu whaiki ai e lave ko e kaunga wa inga ia i he kei si hake tupu hake pia mo seo sai lau si maafu i lofa kai tamaki ko Luciane Luani ai tunga ko ia kai ko tui pe toki aha whainga maari e ia moyange toki ia ngai whamatala a Luciane ki anga na tutupu pe mo e kuonga ko ia ka ko e to o konga lalahi atu pe ai anga ko ia o e ngahi tafaaki e lava ke whaiha wakai ki ai i he rolotonga ko e ni e tau i heni ki he whahaere ko ia mea whaiki o maafu tuku i aulahi i he hoatani pia ku taritari whiwhia e tonga hono kotoa pe ka nge ko ia kono tautou whaiki ai e lave i he tau polokala mambo e tau whamafola ai taritari whiwhia ai family me he ngai tapa kotoa pe o ku tau kau whatahai i he houani e ka tau te whito e ni ki he family of itaha e whanau o ku nau mea pe me Nusila whangatangata e kou itahiwa i kai ke lava ke whai hawhawhi ao mai ki tongani i he taimini ko honongo o whiwhine pe o kui heni ko Saris i ka whiri lava pe a mo merese ni alalate o kuna i tongani ai o kui Nusila ai uito hoa o koene o maafu uraki mata tupou pea ku mea whoki ai pea mo e ne whanau ai ko e ongo tamaiki e toko ua i he ne taane pea mo Princess Lavinia mata o taone tuku aho ai ko eiki te vita unga tangitau pea mo eiki Lavinia whangake hoa mo whare ono pea mo makapuna e toko walu makapuna e toko walu nau mea katoa pe me Nusila pea kuia e kaunga o whātu ki he mō ngā hi fofonga ko uhi ko e tauwha ko e ni o huki tonu pe i o mō loto whare pea ko e neongo ai e maawai ka ku tui pe ku iai pe ha tawhaaki e lava pe mo mea mai ke whakanonga ai he nonga ai otua mafi e ne tataki ake e ngahi whanonga kotoa pe i he lorotonga ni ai whare ko ia o Lavinia whangake mauhoa pe mo no pere veikune o iai e whanau e toko ua tamai ki toko ua pe whoki ki he eiki te vita unga mauhoa pe mo sela mai whanau pe ko e tamai ki toko ono ai au kunau i Nusila hono kotoa pe i he lorotonga ni ka ku whakamari te tau ki i kolosi he ki Urakimata o ko si talitali mai he tau mea lere ko i ke tau kau mo tau tolu he mui i he whakahaere ki Nukualofa i he lorotonga ni malo pito Urakimata saja mah. Iya. Oke. Iya.
tala pe mo e forma fola ko ni tau kau whakataha tua i he hoa ko ni i hono whakaha ere ko ia o e mea whakaiki ko e mea whakaiki ko ia o maafu tuku au lahi i he o haha vea lahi i he hoa ni tau ke i whanonga te whokeni i loto pe e tau unu ki toa ki he halalahi ya kamata reba me ia i e whanonga o e lolo tongani pe hange pe ko ia o whai ki ai e lawe ko ia i he tautou mahea ai whamafola ko tau whanonga whakataha mo ia i he ngahi lau hoa ko ni ko tau si doa me iai o au mai ai pe i he lolo tongani ai pei whawheta ia i pe whoki ai lao le leia natula pe alo maari pe au ku whainga maari e mea kotoa neongo i ki tau tolo i koe ni nga tau iai i malai whakapuna ka koe ni po whainga maari e hoko atu rewa ai whakahaere i he lolo tongani pe a te tau tau kia o whoki ki haralahi o tau whanonga ai ke tau te whito he tau au ki hono kai ngā ki waini ai whapaapa te nau whahoko au ku whekau aki ko ia pia mure nau tenghia ho nau eki mafutu kui au lahi i he houa koe ni pia ko ia koe whanonga whoki hange koe na o si whamatala pe rakmata i he anga hoko ko ia o e whakahaere o e taimi whoki ko ia o e whakahaere o e taimi au ku eiki ai pekia ai au ku tālolo e tō taha kotoa ki he pekia pe he whakapapai i he ngahi mea whakaeiki lalahi o e whanua o hange koe ni utau iai i he ahoni o e whahaele i he loro tomani au iai mea e iti o e kainga i he kainga koe ni ukare hake te mutui au whaapapa pepe he tawhaki o tau ke whanonga whoke ni lawhalafu ia o e tamata ia ke tau Patu e whahaere e ofi atu ai pe ki hono kāinga i he mātāni koe hange koe ia koe whahaere koe tūturu ni koe ia ai kōmiti e tua taha pe e te mea ki hono kāinga i he tuke heange taimia koe e tō whai ai ngāhi whailotu te ko i whoki o ku kai whoki whaha whailotu ia ki whaimahaki whai ko toa beia i heni, i maini, i makaua. Whatatau ke ngai mutu ni aia koe momeniti pēni e whai aia whaapa e kāinga kuni au maafu kuni au rahi i maini i o nau eiki i he mea whaeiki koe ni nau tengi ai i he roro tongani. Ia behe e whanonga e toki whai e whaapapa whaosia amo kāinga me toka moe lolo i he aho koe whai ai whakakakato o e mea whakaiki ki e kuelo hangai toke lau a koe ahoni o e ahoni o ku whainga maari ai e kāinga koe koe ia maafu i heni i he pūwhangalupe i nā whaapa whaosi ai i o nau eiki Mamari e pe ai whakaere e toi mamari ani i nea o ia i waini i he whanonga koe ni whakaere koe ni waini
lawe i pe foki koe ko ia e uraki mata pe a te tau hoko atu pe foki e tau whanonga pe a mo e whakahaere o e mea whakaeiki o maafu tukui au lahi ai au tau kei hoko atu e whakahaere i he taimini e kāinga koe ni o e tūpere hake me i he wao mapa mo i o lupea o whakakato atu ia ka tau hoko atu ki he afo e te au pea mo i kāinga ko ia o luani konga ia o e hala ko ia o tau whanonga atu ai pe ai i he lolotongani i he whakahaere o ku lolotonga i ai i he taimini i tuta koe ni ai whaiki o maf tukui au lahi i tongani pea tau unu atu peke tau ofi atu ki he kāinga o maafu pea te tau kapau mo mea mai pe i he tau whamafola i he letio kai pe he whoki ki he live stream lava ke mea hanga tonu mai pe ki he ngahi ata o e lolo tongani o e whakawhiao o e whakahaere o ku tau kau whakataha tuai i he hoa koe ni e whakahaere he taimini o ku i Malapo ia i whakasose tu pe a alaki
kai hoko atu ki malapo ai whakaele i he ngahi kolo ia te tau whanonga ai e ko kāinga o luani kāinga ko ia o luani i he ahoni ko luani whakoi ni ko e mokopuna pe ia o sosai a lausi ai luani ko ia o e ahoni pea mo i he makapuna ko ia o sosai a lausi o ku i heni e tau kau whakataha tuai pea be foki ki he tūpere hake ko e mokopuna foki ia o homo whareono mei he whare ai peo maafu ai yanga ko ia e tau whanonga ai ia ko sosai a lausi pea mo anau ki he sina ai kui ko ia ai sosai a lausi maafu ai no ai maafu ko e mokopuna pe ni o sosai a lausi mo anau ki he sina ai luani ko ia o ku i he ahoni ko e kāinga i afu e te au malapo te tau koe ni au tau whangahu atu ki ai e whakaha ere pea mohono ngahi teu o e whakaapa o ku tau iai i he ahoni ko e konga fokia o e whakaha ere o e mea whakaiki koe ni o maafu tuku iau lahi e te tau toki e kau whakatahe ngai whakapapa neongo ku iai ngahi whatongi aia neongo koe ngahi o wau ia o kui kai lava ia whakahoko ngahi o wau whakafonua ngahi o wau e kai ngai kolo ngahi o wau e whamiri ko hi foki koe whangatangata ko ia o ngahi tutuni whawahapure anga ko ia ku malu aia tongani o COVID tahiwa ka o ku mahino pe ko e whonga pe ko e whakapapa i he taimi ko ia o ku whaia e whakaha ele ko e ofi taha pe ia e lava ke ofi kia e kāinga kia maafu he taimi ni ko e whakaha ele ko ni tau ofi a te taimi ni ko e spaila o e hifu ki toloa whanguna a toloa mohumu ko e kamata ia ke tau hu ki he kolo o maafu i he api ko vaorere va ko hua tori ia o ku kamata aki ai tau hua tu ko ia ki vaini o siai ai kau ofisa e potunga polisi pe ko nau tataki ko ia ai fononga anga pe ko nau whakapapa i pe lolotonga ai whakaha ere ai au tau iai i he lolotonga ni ko ngahi kauhala o vaini te tau whanonga ai he ngahi hono ngahi ai vai ko verenga ai vai ko tofeki ai vai ko pokare ko e ngahi matanga ilo aia o vaini pea mo o e whare ko ia o maafu ko e ulupulu kamu eni o e vaorere va o e api ko hua tori o ku whai ai e whaha ere i he lorotongani e toki kamata rewa me iai ai tālolo ai kāinga ko e nau whakapapa ia te mou mea mai be he tau ata he tau live stream ko e kau ofisa o e prisone ko hua tori i he lorotongani ia ko e nau whakapapa whakaosia kia nopere mafu tuku iau lah.
Aia koe whakahoko whatongia koe ni o ko whakamawholanga tonu atu i he whakaha ele o i me whakaeiki koe whakaapa e me he longa i whanau aia o nau no fo i mai ai kauhala koe api e ko tino pai i he to o matau pea koe ngahi api no fo angaen i he tofi a koe o i eiki no pele i vai ni koe punou o kunima pea whakaha pea moianga o e tau motu o i pāte tele i he taimta tau pea wakai ko ia ki he kunima mo i punou o ko o ngoi apasia mo oni mātu aki o ngoi ai whakamawhana i wakai o kai ke ngata i he longa i whanau ka o kua ufoki ki he kinau tolo e kau tole ke leka ko e whakaapa e ko e o ngoi ko ia i he tāmai o eiki ko eni ko e aho whakaloloma eni ai korisi piula pia mohono tala o ko whakahai ai o ngoi e he pureako ko e ako anga pe ki he tawhaki ko eni o e kauwhai ako ko e te utangata o whakahoko me ako anga o e siasi ao fitu me i piula ai a ko e tawhaki to mata o i e whakahoko whatungia ko eni o ki ai ai api ako nofo mau ko e tawhaki to he mā ko e ngahi whare ako ia pea ko e ni heni o ki nau tolu ai kauwhai ako iai foki ai whatongia taru e nau whataki mai i he ongona ai tāla whakamamahini me a taua o te isema mohono tauhi o e apini ko hi ko e ngahi o wau o whakahoko i tongani peo kai ke ngata pe i e whanau wako lolo tonga mo e mātua tau whanau kana e inasi foki ai pea mo e hau eki ako tutuku o e korisi piula ko uhi na nau manatu me lie ki e taimi o e mea mai ai eiki no pele o i kai ke ngata pe ia eiki no pele maafu te vita unga ka o ko pehe foki mo eiki no pele maafu to koi aulahi ko siosa ia lausii ko e kainga loto e siasi ao fitu nau tālolo ko ni i he taumu a ko ni o e whare whakataanga wakaua o e siasi ao fitu mo e korisi piula ai au ku ai tawanga a i he tupenu pea mohono teu o e kai ngata pe ia lanu wale ti ka tāwani ai pea mo e tupenu lanu uri pea koe nofo i e hongo kauhala o ko kaufo ki ai kolo koe ni e lahi o e ngai business i ki tau taha o nau whakahoko o ke kai ke ngata pe i he ngahi nau e tā whalani koe ngau e koe ni ki he whakamaketi koe hi koe kau tangata o tōkanga kau ko kau ki ai pia mo e tale niti hiwa he koe mala e ia o he kāinga o maafu to koe aulahi aia koe ngai family o nau whakatahataha o koe ai ai wakai ke ongo kauhala ai anga o e whakaapa pia mo e tauhi koe sentai o e polisi whakakolo pea o ko pehe pe foki ai tāla whakaapa o whakahoko me he kāinga o maafu to koe aulahi i vaini aia koe bakai koe ni o ko mahino pe ai tawhaaki matani kolo koe ni ki hahake a vaini whaafofa ai teu o whakahoko me he ngai apinofo anga whaafofa no ngai ngowe ka i taim tatau pe o ko kei kanoloto pe ai whakaha o e whakaapa koe tengi hia koe uhi koe kaupo uri koe ni ai oto kawenga pe o ko tengi hia ai anga o e tauhi ai kāinga ai a koe taene o e ngai kauta business lalahi me vai ni ia ngai pe whakatau a ki koe ni pe iai pe mono ngai koloa ki ai pe mo e tawhaki koe ni o whakatau anga mea lele koe ngai whea pe a neongo e whemo ikina o e aho ka koe mō miniti a koe ni o kutuku ai mea kotoa pe lula kai whakaha ai whakaapa ki he eiki no pele mautofi a o vai ni i he wakai koe ni
ai anga o ngahi teu o nau whakahoko o ko taki taha mo ona pe a o pe ke tau leke leka o ko kau i he lava mai ke whakaha i ai whakaapa koe ni ai si tau tangata o i lolo to ngā ki nau tolu ai tau tupu kai o maafo ki a ki nau tolu ai si ngai wha e koe ngai tamai pe koe ke ngā tape i e vehala ka kua o pe ke nofo i mai me ngai api nofo a ngā o ko silongo koe fotuaki koe ni ki he fo i ngāo whio ki ai koe ai esi o tau whaahau me he kolo koe ni ko vai ni koe whanau i ki pe fo ki ai wakai koe whakatauanga mea lele o nge koe neulampe ki ai o ko i ai pe moe wakai ke ngahi whakapa koe ni o whakahoko me he whakainga o e ki no pele kau fo ki he koloni ai kolo ki ai ai kainga e sia nau whakahoko businessi ka i he taim tatau pe o nau whakahoko ai ai whakaapa o ko kaunga i nā sipe he o ko whai ai whiohi pe mo whengawe aki pe koe whai toka ai he ma pe mo matau ke whai ai whakawhi ao ki he whakaha ele o whakaha osi koe whakaosi e ha me amai a eiki no pele ai au ko mahino pe koe ngalu tuku e ke tofi a pe amoe ko ese ni o tau whaahau e tawha ki tō matau hangai koe a ki he potutahi o tonga ka koe ni i he tawha ki koe ni ki o tā o ki ai fō ki pe amoe ako loto o e siasi o si sukalai si o kau maoni oni i ngai aho ki muini ai a ko pakilauia e tau moa no fo i mai koe ni mo tā lolo ai ai au ko mei totofu pe ai kai ngā i nau no fo i koe aptanga polisi i vai ni koe whakaapa e me e ofisa Melino ai mahino koe ni ai whakahao e whakaapa ki he mea whakaeiki o ko iai e ofeina lahi neongo ai ha koe au e mawhanau e ai a koe ni mawhanange ai e ai e lolo tongani e kua hoa tā maari e pea makai koe a ki he whakahoha au whakahoko he taimini kua o se ne mini te wanoa me taimi ua he taimi koe a tongani pea u whiunga tonuia pea moe ko ngai ni o ko lai tā aho no whakahoko ai e ngai whakatau aki e o lau e tō kakawai tō kanga ka o ko ikai ke toi hoko atu ai ngai ngawe koe ni kai taktaha whakatahai e tamai e whae a ke nau tolu ai whanau ke whakatahataha mai ai whamili ki he hongo kauhala ke whai ai tā lolo ke whakaha ai whakaapa koe ni ke a tek nau tolu ai kai ngā oi eiki no pele koe whakaha ai whakaapa ki he mea whaka eiki ai au ko taktaha mo ona pe ai whonga o ko whai ai whakaha o e whakapapa o ko ngoi apasia mo oni lipusi ai mo ui ke whakaha i e koe whainga maari e whakaosi e ka tik nau tolu ke nau whakahoko i he whakahoko whatongia hanga tonu o ko o atu me he whakamapola lea pea moe letio i he live stream ai wakai koe ni o ku toe ma opo ange a hono o ano fo i mai koe ni tā lolo koe ai ka inga iongo kauhala koe ka inga loto e sia si ao fitu i vai ni ko ke nau tolu whakau whatongia me ngai whare koloa e ka inga e sia o nau tā lolo mai mo ki nau tolu pea o ku nau whakahoko koe ai whakaapa o molu malo koe ofisa polisi e o ko whakahai whakaapa ki nau tolu o ko nau lava mai neongo e whaingata whakae sino kai mau inga ke whai ai whakaapa whakaosi ki he eiki no pele the right honorable ke nolo no pele maafu tukui au lahi ai au ko iai lawe i ai ngahi te unga koe ni kai ke ngā tape i he te unga lan uri
Kai mahino pe koe a wheni e tawhaki koe whanonga ki longa teme me loto mai ni. Ko ia foki e uraki mata pe ko mahino pe ai tālolo ai kāinga ko e hange ko ia ko tawha a tautou hu e kina pe ko e whainga maari e whakaosi pe ni ki ono whakahaha e nau whakaapa-apa mo e nau ofi taha kia maafu i he taimini pau kutai lewa ke toi iai ha toi tukuha toi whainga maari e kia mui ko e momeniti pe ni o kunau whakahaha e nau whakaapa-apa i he taimini e tau whanonga atu he ngahi tauhala mahuinga o waini ange koe ni ko alalate o kuyai e whaitoka a waini pea tau whanonga i me iai ki he ngahi konga mahuinga o e anga e whakanofnofo e kāinga o maafu i heni i waini kaha ni te wakai wharerei koe kolo lahi koe kolo ku toko lahi pea mohono kakai ai iai koe he taimini ai kāinga koe ni o maafu o kunau whaifatongi atu i he lolotonga ni o tau unu atu ki he ngahi konga o e kie o e nofo o hange ko otu kie ko mounga kie ko taanga kie pea oai ki he mea anga ka ongo kie ia ka koe ngahi konga mahu inga ia o anga nofo a vai ni e hange ko esi o tau whaahau mo e vai o kufere e whonu kari o pure mo hu whangalupe kau ku te kai ke tau wau ki ai o tau kei whanonga tupe i he i mua pe ia i he ngahi feitu o koe ni. Kau ku mahino o pito e apau mo mea mai ki he ono whawhotunga e he kāinga koe ni o maafu e nau whakapa-apa. O ku nau punou, o ku nau tālolo pe o ku nau punou, o mahino koe nau whahaha i e nau whakapa-apa mo oni. Pea o koe uloaki pe o ku nau tālolo, koe ulaki e nau whakapapa, pea ku nau punou, pea ku te wakaihifu ki he ni ihi. O e ngahi whae, o e ngahi tamai, ai o ku lawe i pe au ia, ko ki nau tolu ia, mahalo ki ai peha nau whahinga whiohi wa ofi, pea mo e eiki koe ni. O ku te wakaihifu ku nau tolo i mata. Pea mahino pe koe eiki eni na e wa ofi pe mohono kāinga. He anga ko ia o e whakaapa-apa o whai e he kāinga i he houa koe ni. Koe ni ko tau whakawhiofi mai ki tau tolu ki hono mea anga. Pea o ku toe toko lahi ange. Seo saya lau si maaf. Ka koe kāinga e ni o kunau tālolo mo whakapa-apa, whaosi. I he houa koe ni. Tau whakawhio whea te taimini he ngahi wheitu upe. Ange ko e halapa lavi. O ku tau kauwhataha tuai ko funga alalate ko ni na tau whalaka mai ai. O ku iheni befoki bea mo e kāinga o ku tokanga i befoki me iheni e haweatama. Bea befoki ke kau whaifatongia i e ngahi tawhaki iheni.
hange ko tufola ko lolopua ko e where o ko whokeni a e where a whonu o utau iai. Tō lahi pe whoki pia mo e kāinga mafu na umao e ngahi lākanga maolunga i o tau pureangani mei heni, mei vaini ako lawe i whopeo kuna o kau pe i he tā lolo o whakapapa ko ia i he lolo tongani. I hono ngahi apitupua ko ia o vaini ai otu kie, ai mounga kie, ai taanga kie, ia ku tau a oeni, ke tau whakawhiofi, ke ongo kie, ai kolo pelu wā ia, o mea anga ia o maafu. Nei tāne whoki a Seosai Lausi maafu mea mo Princess Lavinia mata o taone i he tau tahiwa walutaha. Nei ai koia e na ongo tamaiki, toko ua, eiki te vita unga tangitau, mea mo eiki Lavinia whangake hoa mo whare ono, mea mo e makapuna e toko walu. I he taimini, i he ahoni. E pekia a Princess Lavinia mata o taone, ange peko tau mui mai ai, na te maria mafu Seosai Lausi, ia mo uruaki mata tupou mafu e ahoni, o ai na ngo tamaik whiwhine ko ia, ko Saris, ika whirilava, ia mo mere seini alalate. Ai ko kinaua pe ia kuna itongani, o kuna whawhe ao, iena eiki. Ke ono whakakato ko ia a hono mea whaeiki tongani. Nei ai befoki bea mo e whanau a maafuia. Nei ai bea mo orisa whinau. Nei ai bea mo ahongalu pane pasa. Ka kuone malolo. Ko lewa niua, ko holo pe tuu he koe ngalu e fasi, ko Ectarina Elisabeth, pea mo hanteri, ko te whanau pe ia a maafu, tuku iau lahi, au pekia e ahoni. Ko tau whakawhia tu ki he mea anga, ki ongo kie, e hange ko ia ko hoko atuai e ngahi whamatala o e Houani. E ne whanau kuna unu sila. E ki te vita unga tangitau maafu, Mari Mosela, o ia e na whanau e toko ono. Ai au ia Trudy, Luciane mata o taone maafu, ko Seosai Lausi, Darius mo nia maafu, ko Rebecca Lavinia homo whareono maafu, ko Liliana Roshni anau ke sina maafu, ko ona whangake Kario Pure maafu, te vita unga siale inoke mata whanua fotu maafu. O kuna unu sila kotoa na mea mai ki he tau whamafola ko ni ko wa umai ki ongo kie. Nei mauhoa a Lavinia mata a whangake. Pea mo veikune o ahoni. O iai na ngota maiki. Ko tupo mo heofo mere naite. Veikune. Pea mo osa yasi. Fuataki folaha tonga veikune. O kuna inu sila pe mo kinao tolu. I he lolo tongani. Kau havea tama vea mo e kainga ko ia o maafu i heni ke whakapapa whaos
Vene pule whakawhahe marolo ko iau paini o William Sisfa pe mo kainga wahe hahake kau mawhoki e whare o matapure o waini tau kau whakataha tuai i e hoani hono whahaha e nau tengi hia pe mo e nau whakapapa ko tapuhia ko e tahaya ngahi feitu apitupua o waini pe mo e hufanga lupe e tau tata alo akia ki waini pe mo e kainga o maafu i hene mea whakaosi mai ki hono kainga i hono whakahaere ki hono tokaanga mo e api mao ko teu teu Ko iai foki ai labe i he whakapa-apa o ko whakahoko he kāinga o e ki no pele. O ko haha molofia foki ke te toe labe e ki tai whaunga koe ni. Ko e tā lolo ko whakahoko he o ngō kauhala. Ko e hop e ki whawhine o nau whaite ki nau tolo e. Hop e ki tangata ai ngahi tamai. Ko ki nau tolu e ngai kawha ko lotu maongo ki e kai uma afoki a apihala pe mo e toenga o e ngai kawha o e ki no pele maafu ai anga koe e wakai ki he nau tā lolo o nau puno pe a hanga lewa ho nau fofonga ki e kele kele. Ko e ne toki pāsi ko ia ai mea whaka eki pāsi mo e ngahi mea lele e hongo fulu ki mua pe te toki lawe i lewa o ku nau hanga hake. Ko anga ia wakai ki he tuunga o e me he kamata anga pe o e fotoaki o waini me he ape ko hua tori tori o a o maieni ki he tawhaaki koe ni ki nukualofa. Ai wakai koe ni ke o ngoi e he kāinga pia mahino ai taktaha mo ona ngai talanoa koe manatu me lie ke taimina i whiohi koe kalapo koe te fohe o ki ai pe ono ngai talanoa ona ai taimi o nau wahe wahe ai o ka mea mai ai no pele pe o nau ngatu ke whai ai whakaapa kai woke kone me ange e kai ko taha pe o te nau tolu pe o ku nau maa whana e anga o e nau whakawhiohi o ku whai o ku iai fōki ai lawe i koe hi koe ngahi fofonga ai ngai whae ki nau tolu ai tau tupo au whakamaa whana e wakai i e taimi koe au nau hanga hake ai o nau fofonga o ku tō ho nau lo i mata pe au nau whakaha ai mātu aki o ngo i mo oni koe mātu aki o ngo i mo oni ai maa wae koe ni he koe ngalu tuku e o whakahoko he ki no pele pe a koe whakaapa he o nau whai i hoe tofia ko waini. Aia koe taimini koe whakaha ele o e mea whakaeki o ko whiunga tonuia pe a moe hō mai koe ni halalahi koe ni me i wholaha pe a hange koe a koe tawhaaki tohema koe hō atu ia ki he a whama ai pureanga i noa lei. Aia o ko mahino pe foki ai kula ve i atu he taimini ko o si he ongo kauhalai ai ngai mea lele fe whanonga ke ala pureanga he koe tauhi pe o e nau whakaapapa na moe mea lele. I o ke ai pe hono tala noa ona ai urungaanga pe a moe toonga mo ui ai eiki no pele ko maafutu ko i aulahi o kune toka o ku haa pe ai ahoni. I o koe tangata na e koe sotia mo oni koe kautawa ne a whio pea neongo ai haa koe ni o e tūkunga o e ai e ahoni ka o kuhaa pe ono na tūla mono nau ona i ngai whakaapa o whakahoko o i kai ke ngāta pe me he ke nau tolu ai kau ofisa me potinga o polistonga kai pe foki ke kautawa ne a whio ka o kau ai ke nau tolu koe ai ka inga
o ho whanga lope. Ke nau tau lok nau ngā we ia ngai pot ngā we ai pure a ngā nau hoko koe kau ngā we mālolo, koe maupahinga mālolo, me pot ngā we mo ui, ai au ko lawe i fōki pia me he pot ngā we ai polisi, uma ai officer e palemia ka neongo ko toa koe ni koe ahoni o nau i he ongo kawala ke whakaha ai whakaapa. E halalai koe ni hala tau whaahau ai whakaha e leo whakahoko pea oko iai ai lawe whotua ki mai ko veitongo pea behe fōki ai lawe i koe ia ki he fo i houa koe ni oko whakahoko ai ai whakaha hele pea moe houa au oko tuu ai mea kotoa ai taimi ai rangi ai matangi ai ngaue ai akau e koe hawili o kune tālai ai ngaue ai akau. Ka neongo ko ia o ko whakaha e aho ai ngahi ulunganga o ko ngo iai e kāinga o i kāinga tape e kāinga vai ni mo i kāinga tonga nai whai ai whiohi pia mo e eiki no pele koe ni kau ngā ngāue pia e kai ke ngā tai e ngai pot ngāue ke na ne iai o i kai ke ngā tape e kau tau ai nea whio koe pot ngāue whanua sawe amo ngai koloa whakai natula koe ofisi o e palasi pia o maa foki i he wharearea o tonga na aku lawe i foki i he taulahi o kone hoko ai koe me mipa o e wharearea o tonga kau e ngai whemea aki ai ana e hoko no ngā hono le o he taingi o ne me ai iha whakataha anga o mahino pe ai ngahi a lea o ku whakahoko i he wharearea o tonga kana e mahino ai natula ko ia o e ki no pele lawe ia ia kala ke pule o e wharearea o tonga na e kau ia e kau tālolo i he kau hala koe ni tō mua o e siasi o sisu kalaisa kau mao nyoa ni ngai au ki muini i vaini ai au ko hoko mai ai whakaha ele o e mea whaka eiki me he malai pakapuna fua amotu ai a koe taimini whakaofia tuenia ki he pare lotu e kāinga lotu o siasi ao fito o ko mahino pe ai kau ngao ngoi o kia e ai ngau e whakata pe amo e kau whaiwhikau tauhi o e ngai pot siasi i vaini pe a tatau pe moe i toko mololo o ko lawe i fōki e whakahoha ani ai e tōnga na iai ai ngahi whatongia na e tauhi ki ai pe a pehe fōki ki e ngahi ngā ue whakatahana e whakahoko o i kai ke ngā tape i me ai whanua na iai pe a hono ngai tāla na e iai fōki ai aho na e whakakakato ai e ha elea e hau e whanua e nea whioa e tamatu i o tonga tama ko tu pō wano pea o maafo ki ai hau e ki no pere o ha vea ai ha elea e hau e whanua ai ngai tofi a koe uhi koe konga i hau e teu ki he o katoa mai ai COVID-i taha hiwa pea koe ngahi tofi a koe ni nai kehe atu he nai kamata me kau vai ho o fō mai ai i he halalongo te me hake ai i vai ni na e mahino pe ai ngatu ai kolo pe mawhana au pito pe nai mokoi e whinangalo e nea whio ke ne ha ele na iai e pare e turiki koe ni o whakahoko ai e taritari ko ika whiri lawa ia pe nai ne whakahoko ai tau olunga whakame ite ke hawa e whanua pe amo e hou eiki no pele pe nai mea tonu ai a eiki no pele maafu pe a koe tūnga ia ai mawhana hena e haia na e osi kotoa mai ai ngahi nau o tō kanga ai ngahi nau i e hou ai fitua o ka toka teu ka hoko mai ai ngai whakatamaki whakai natula pe a taki taha whakaari e kāinga o maafui mai ni ai tūnga koe au ki ai anga e nofo koe ngau e whakataha koe fu uiwi pe a whakaha ai mama o e nofo ai kāinga koe whiofo o whani pe vai aki whamatala ki ngai ngau e whakataha ke ngau e ke toka teu ko toha ngoue o ka hoko mai ai COVID-i taha hiwa
Pea na ikai ke ngata pe vai ni na toi a moatu ai anga ko ia o e taritaria ai ha ele ai na fio kai o ma afo ki ai kai nga o e fonua o ho e ki no pele o ha be avai ai kai nga o e no pele ma afo e toka mo lolo pe na ia me le seini o ne faka ko ia ai faka me ite ke ha o e fonua pe na toi ke atu pe mo hono tari ona pe mo e ngahi faka fia ko hi pe ko e ha ele ai ha o e fonua ai tofia o e ki no pele ma afo ko e tahaia pe ko e oloia i ha ve alahi ai ko e ngai o manatu ki he toonga na iai ai whakaha i e kai ngā ko e nau ngāu e whakatama e no pele na e au ki he langi lau pe na e tau e langi e whakahiki hiki ke hau e whanua pe ko e ahoni o to e whakaha i pe i anga ko e nau whakaapa pe mo e tā lolo o nau whai pe mo e punou o hanga ki he kele ai fofonga ko e whiunga tonu e whakaha e le ko e ni pe mo veitongo ai au ko iai ai kai ngā ko tupo mālohi pe a pe fo ki ai ngai business o whakahoko kai e taim tatau pe ko yongo kau hala mai hai ai ngai whakaapa ke whai pe ai whakaapa me kai ke toi whai ngai whe whanonga aki kai awhi ai ngai mea lele ke ongo kau hala ko uhi pe ke whakaha i ai whakaapa ke mea whakaeki i e whakaha e le koe ni o ko whakahoko pe a ko ia o ko iai ai mahino ko e kainga ko ia me ngā luope o ko whakahoko kakato lele e kainga vai ni ai whakaapa mo e whakaha o e tengihia ki he hou e ki no pele ma afo tukui au lahi ko sio saia lau si ai a ko e bakai eni ki he tawhaki ko ia ai au ko hoko mai me he tua ko ia o e mea lele ko ni o e komsoni whakamawhora lea tonga pe a moe e balfitu poini ni ma i e whakahoko whatongia ko ia o ko o atu hanga tonu i he hoatani whakawhau atu i he leti o tonga uraki e whae mai banoa kai o maafo ki e pēsi Facebook ko tonga broadcasting o maafo ki i he broadcom e whae ma balfit poini ma Bakai fo ki e taimini ai a koe ongo kauhalai ai kei holoa ki mai ai ngahi mea lele mea mai ai eik palemia o tonga eik tokoni palemia mo hau eik ni stao e kapneti koe hau eiki no pele a ene afio ai a koe taimini ai a koe tainga whiunga tonu e ni pia mo loto haapai ai whakahoha a koe au ko whakahoko i he lolo tongani pea mooni ai tuonga koe au ko iai whakahao e whakaapa pea o ko hoko pe ai whakaha ele me ngahi mea lele e kai ke ngata pe i he hau eik no pele hau eik ni sao e kapneti kau ki ai pea mo e kau ngā whanonga koe toa ko e kau ngā ue ko ia e pot ngā ue whanua sabe a mga kolo whakanatula o nau i he pasi ki nau tolu o ko tongalahi au pito ki nau tolu ai kau taki e ngai ba ataktaha o e pot ngā ue pea o maafo ki he ngahi family o kai whainga maali e ki nau tolu o nau whainga maali e o e kai ke ngā tape i he kai ngā vai ni kau ki ai pa mo e kai ngā koe ni green ai au ko iai kainga me e weiki o ko iai foki ai lawe i he houa koe ni ko loto haapai pe a hoko mai iai i he tofi a koe ia o eiki no pele tui ha te ho koe hoa tā koe ni mahi no pe ai mawhananga ea ka neongo koe ia koe whatongi o ko whakakakato pe a lava lele i he whakahoko whatongia ke ono o ato i he ngalu ea o whakamawholanga tonu ke inasi ai ko hi koe whare koe ia o eik no pere maafo tukui au lahi ki nau tolu koe ia me no sila kai o maafo ki me kainga tonga i muri
pea o maafo ki he tapakeke he o tongani. Ko e whatua ki mai koe, ko e tawhaakiani ai au ko iai ai University of Pacific Tonga, ko e vaia i tongani, pe hoko mai ai College Tonga, pe o maafo ki ai hifo atu ko ia i funga atele. Ko ia ko wanga pehe, ai whakahaele ko ia o e houani. Kau ngā whaiwhatongi a tuai pe i he hoa koe ni e tau whamawhola hanga tonu koe ia o e whakahaere o e mea whakaeiki o nopere mafu tukui aulahi ai ni o tau iai i he hoa ni pe hange koe ai whamatala koe ni a Rugmata ma kau whakataha tuai pe i he hoa ni na wa o mai ni ki he University of Pacific Tonga i he waa i Tonga ni o e funga atere ia ko tau wa o mai kiai pe a mo e sila pelua e kainga ko ia tui ha te ho i he hoani pe ku fatonga i pe foki e Rugmata ko e tau wa o mai ko ki ofi mai ki kolo o ku toi lahi ange me alere ai o nau tu o afe ki kau hala mai no pe foki ko tau wa o ki kolo ki fe mo kina e fe fononga aki ka ko e kau hala ko ni o e tau kauhala ta whakto mata o ko tau tolu e hau koe mei kolo. Mahino pe hau ia ho tau kauhala mei ho tau tua o ko kiu mai nau toria mei muia. A koe ta whaki koe ne whanonga mai mei kolo o una wafe o tu o he kauhala to mata o pe kai whakahoko kai whahaere atu e mea whakaiki i he tau whanonga i he hoani. Koe mala e mana mo ui o ni o tau iai he taimini pe a mo e ke he sila pelua e pe ha teiho i he hoa koe ni pe a mo e uno ata e pe heni ke tawa o ki he funga atere mo e kolistonga ka koe funga mana mo ui e ni o tau iai he taimini koe whare mamata spoti o atere ka koe whakaere ia o e lolotonga ni o kui he hala tau whakahau i ha teiho i he kolistonga he taimini o ku whanonga e whakaere e teo ke hifo atu ki he spaila o e spaila koe ni koe o ku afe ki he hema koe afe ia ki he toka moe lolo o ku tari me iai koe hanga tonu ia ke vai ko puna pe whanonga i ke funga tufu mahina o whanonga i pe me iai ki tofoa ki vaiola ai ko tau si whakaofiofi atu pe he taimine e whakahaere i he lolo tongani pe te tau wa o koia ki tofoa ki he whangahu koia ki vaiola e ugai pe tau timi foki mei vaiola e toki kolosi gai ke nau whakakato mei ai ai whaka o koia e whakahaere pe a mo e hoko atu koia ai o wau pe a mo e tutu ni koia i vaiola e whakahoko ke kak mahino pe ngai tutu ni o ku i kai ke te whai hame ai i vaiola ko e whaka epa pe mei ai toka pe mei ai o tari ai ki he ngahi lau aho koia ku whai tutuni ki ai i he malu i ngahi tutuni o e COVID tahiwa pe a mei ai rewa e tau whahaere hanga tonu pe ia ki tomololo ki huelo hangai ke whakakato mei ai e mea whae ki mei ai ha aho ia e toki whai hano tutuni ke whakakato ai ai mea whae ki tomololo ka koe lolo tongani tau ko te taha whogeni e kolo lahia o ku tau whanonga e whahaere taimini ha teiho funga tere mo hifo ke sila pelua pea mo e whanonga hi e lia mo nonga hi mātanga ona
o ku tau whanonga tuai he taimini. Ai a koe kāinga ia tui ha te iho. Maino pe mo e kāinga koe au lava ka mei pēa. Mo toki mea mai pē ka pau mo mea mai rotonga mea mai ke tau live streami. Ilonga pe kāinga koe au lava ka o kuiai pe mo e nau whakapapa. Makehe anau tō luia. Kai ke ngata pe koe ngahi whungawaka koia o tala tu whaholo. Ka koe toi whipiki tai taa ai kāinga o lava ka. Pea mo maafu tuku au lahi. Ka koe ia ene ku tau whanonga atu he taimini e whahaere i he sila pelua. Kei mamari e pe ai whahaere. Koe whawhi au pe o ku o si tataki i mua au pitoia e mealere kau polisi i he whanonga koe ia o e whakahaere. Ugai pe kāinga heni o e tui hate iho kuna o kau pe whawhi au. E lolotonga koe ni e whakahaere ai ni o kutau iai i he taimini. Kei alomari koe whakakato koe ia e whakahaere mo ngahi o wau koe ni i he funga ia o e lao lele ia natula pea alomari e pea hange pe koe ia kuma tautou koe kina aki a e maafana o e ea neongo pe neongo e maafana ia o e ea ka o kui kai tuku ai a e whatongia o kei whakakakato pe o mea mai pe ki he ngahi ata koe ni utau whamafola hanga tono atu koe ni ai whanonga atu ai whakahaele i he ngahi kolo koe ni kua tau wau ki he ngahi turiki koe ia o pea pea mohono ngahi matapā hange koe ia kua tau whakanauna ua ki hono tala o e ngahi matapā koe ia o pea mo e niuwa kai o ku tau kau whatahatu koe mātua ene sastonga unau whaiwhekau mo e kau tau whanua kau he whakapapa hange koe nau lawe kai koe kāinga koe ni o lawa ka o kunau whakapapa mo ki nau tolu makehe kai ke ngata pe koe hahawe alahi ka koe toe whipiki taki foki he tātaa ai alawaka koe tamatu ia o e ahoni pea mo maafu tuku i aulahi o ku pekia o ku whahaere i he ahoni vai ko puna o ku whai e whahaere mahino pe ngahi whakafotunga no hai o e ngahi lanu o e mamahi lanu uri o e lanu vareti ko e fia kau ngā mamahi mo e whakapa-apa o tau whakawhiowhia tai peheni ki tufu mahina. Ai koe spaila ni he pūmei tomololo. Koe nu wau kia e whakahaere he taimini. Ai nu kia e wharekoloa koe ni o e Koslow. Pea mohono ngahi teuteu. Api o e
whanau o e alonga. O ku tau iai he taimini pe ku pefoki ke api ko tufu mahina. Pe a mo e Palasico Villa. Whakaere ai mea whakaiki o Nobel mafutuku i aura. Ki hono wharetori o ku i Vaiola. Tokai ki he ngahi tutuni ke hoko atu me ai ai whawhi ao. Pea ku hoko atu ai befoki ngahi whailotu. Ai ni pe koe na e osi kamata mai ia i he ngahi wike koe ni ki mua i he teu hono whakahaere mai. Pea toi toloi kana e osi kamata pe ngahi whailotu ia. Pea toi hoko pehe atu ai pe ia o kamata ai pe i he whiawhini o hoko atu. Palasico Villa ku teu mai pe mono lanu e whaapapa. E whoki tufu mahina mo e ngo taika mahanga. Matatoa mo pouta. Ko i liu tau iai he taimini e whanonga ai whakahaere. Pea mo mataki eua. Kei mamari e pe whanonga ai whakahaere. Kei taki pe mea lere whawhiao e kau polisi. O ne whai tataki. Ko e tahine kuini. Kuina nasi pau. Pea mo e mea whakaeki o no pere maafutuku i aurahi. Pea toki hoko atu ai pe ai. O a umai ki he mau mea lere koini. Mau whai whatongi at me ai. Pea to e whakalaka ki mui o ku kei hoko atu e whanonga o e whakahaere. Ko tau talanoa koe ni ki he whewhanonga aki ko e manatu meri e, taha ngahi manatu meri e o e family ofi o seo sai alausi maafu o pehe ko seo sai alausi i ko hono mana ko e Pascala. O kune loto mau peke ne mau e Pascala fo o. Kone asi peha ke nga fo o e Pascala ko hono loto ia ke ne mau ia. Pea ko hono moni na e whakatori na ne mau pe. Ai ne ngai whi mau ko ia i e taimi kotoa pe. O hange ko e talanoa pua na taku ko te ngutu tamurea na mimi mua seo sai lausi i maafu ia i he whare alo no mau e ngahi koloa fo ou peheni e taimi o tu utai ho tau ki whonuani. Whakaere kua oe ki he spaila koe ni i tofoa. Kei hangatonu pe i he hala tau whaahau. Whakawhio whete taimini ki lawenga maari e. Pau tau whakawhio whete pe ki Vaiola. I hangahi momeniti. Kua tau tūta ki Vaiola ai whakahaere. Pea whakakato rewa me ai. Eu ki tuku ange ka ulaki mata ke ne whakaue tau whanonga ki hono tuku atu ki Vaiola. Malo ulaki mata. Ko ia o ku iai
lewa ai whakaapa me ngai mea lele whiawhi o e ahoni, pe fōki ke whiawhi a pongpongi hoko atuai. Ko e whakaawe, e lawa pe ke tau toi e nasi whakataha e whakauko whatongia koe ni e kaunga whakauko whatongia ai komisoni whakamawhula lea tonga mo e Broadcom. Ai a koe taimini o ko lākai ai korisi lawenga Māori hoko mai foki ai ngahi kautaha businessi pea pehe foki ai fotoa ki mai ai whea koe e tui mata moana pehe ki he senta whakawhanua i Tofoa. Oko iai foki ai lawe koe uhi koe ngahi pōpoa ki whekau ngā mamahi ai au koe ai lawe i ke hoko mai maano pe ke teo ke whai mai ai whakahaere ngai mea lele mui mai i he korisi lawenga Māori neo ngō ko waua e mea lele koe neo whai ai a whakaua a ki he tawhaaki ki nuku alofa ai au ke ai tau anga pasi ai whare mahaki mai ola i he houani. Koe aho ngā ue o ko whemoikina neo ngai aho malolo a whapea lolo hea ko a rakumata moala malo a pito ho mome mai ka mome a. O ko kore ke whawhanga i ngā tala sa tāpu ka kato o le tū mo whonua. Ko a whaki he ngaru ea i he whahoko whatongia ka kato o e aho. I hono taritari ahono whakaha ele mai o mea whaka eiki o e eiki no pere. Right Honourable Colonel Maafu tukui aulahi. Pea o kia ia e whakaapa makehe ki aki nau tolu si kau pekia o ku nau tatoka i he whakalake pā i he whare mahaki o e api ko Vaiola. Ko e mea whaka eiki o e eiki no pere ko ne tū uta i he api ko Vaiola. Ko hirenia e ne pekia i Nusila i he sāpate kono tahaua o Tisema o e tauni wanoa wataha. Ko hono whakaele hanga tōna maieni o e mea whakaeiki me i he malai wakapuna fua motu ki api ko Vaiola. Ko e uhi ko paufoki ke tauhi whakakolontini o whakatatau ki he tutu uni ai potu ngā ue mo ui. O amanaki ki whahoko ai o wau ka kato o e mea whakaeiki i he api ko Vaiola o whakatatau ki he tutu uni ai potu ngā ue mo ui i he whakalake pā i Vaiola. Ko no pele maafu o hange koe au ku mō mea i ko e tahai a ho eki no pele a ene awhio ko e ulu o haawea lahi. Nā ne hoko ko e tokoni pale mia ko minista o e potu ngā o e whonua mo ngahi koloa whakae natula peheke minista ki e kautau a ene awhio. I haawea lahi o kia ko e kotoa ngai whatongia o e whonua ki whahoko kotoa ia i he mea anga ko ngokie. Pea ki he holo wakaua a seasi aho fitu i piula. Pea toki i whakakato ki he huelo. Langi ko huelo hangai toke lau i toko mololo i he tu i loko mana. Ko awa o kakala i tāniti. Pea filifili o unuhi ai kakala tupua mo laulo taha o mea anga ko ngokie. E alaha pea manongi o ne kau ki he alofi o e hau. Ko e howania i he whare mahaki i Vaiola, ko tu uta e mea whakaeiki pe au kutartaria, toke tā ana a kau ola, ma kau whewhine, whakahoko ai whatongi. I e whare mate pe ko i a whare mahaki. Ka ko e chapel pe ko e whare lotueni i he whare mate wamanaki ke tokai a Lord Maafu i hangahi aho ko e whatongia ko ia me he mea anga ko ongo kie o iai bea e whotutu ki ai a hawea tama, ha whoka bea mo e ngahi kawha
be foki be mo aho malopito melevaka Malopito koaneti hange be koia ko mea I he tonga ko toa pe ai aho whakoloa mai aho mau ingani aho no tartali o eiki no pere eiki no pere ma afo tukui aulahi ki tonga eiki ko ne tu uta I aho ni pea kosi longo pea ai tawanga ai a hufanga lupe o tui loko mana ko tengi hia e pikia au nau eiki no pere mautofia peheke ngahi potu ngawe nai malo I eiki no pere ai potu ngawe fonua mo ngahi koloa whakai natula ka e pehe foki ki he kautau a ene a fio eiki no pere ma afu tukui aulahi ko ne tatau mai I ngahi whatohia ko toa pia kune whakahoko ke whonua siasi ka umaa foki a hono kainga ne naulau kau aki ai eiki no pere I ene tauhi a hono kakai I he ahoni ko tengi ai e he kainga o eiki no pere kainga family pea moi whonua kai pehe ke he siasi I he tu uta e mea wha eiki I he ahoni I tonga eiki ke whakakato ai ngahi o wau mo whakapa ke te ia pea to koko atu ki hono te rio hange pe koe au ko mau mea I ko ngahi whatungia ko toa pe ki he whare maha ki Vaiola ko uhi ko ngahi whakataptapu I ko ia I he COVID I tāhiwa pea ko pawai e ngahi ngau e whakakolontini e whakahoko pea to koko atu ki hono whakakato ano ngahi o wau I he lolo tongani ko tu utai ai mea whakaeiki I he api ko Vaiola pea amanaki ke whakaele maia ki he Pau amalaki ke whakaele ia ko uhi ko ngahi o wau ko toa pe mga whatungi ai potu ngā mo ui pea kakakato ia e toko hoko hatu ki he mea anga ko ongo kie kai pehe ki he holo wakaua whakato ai a ngahi whailotu pea toki whakato lewa ki he langi ko huelo hangai toke lau I he tui loko mana ki toko mololo tukuangi ai whainga maare koe ni ki a koaneti ke ne hoko atu o ia pe mea ko ngahi whatongia makehe me heni me he api ko Vaiola pea mo e whakai koe ki si ngahi me kia whai whatongia ke hona ngahi whamiri te tau o te pe me heni me he api ko Vaiola ka tau toki whelonga ki hoko atu e ngahi pokama makehe ki mea whai ki koe a maafu toko I aulahi ko kai ngā tape me he api mea ngā ko ongo ki e ka pe foki ki horo wakawa ai siasi aho fitu ko e kau fuawhatongi e koe aho ni me he whenga aki whakataha ai komsoni whamawhorare atonga pia mo e tau letio mo fitpoe ni mai whaema mo tau best Facebook a Broadcom FM Broadcasting ko e hoa ngā ue mele waka haviri ko au kone kanawata mo e timi ko ia me Vaiola ta tau atu e fuawhatongi a ka tau toki whelonga ki malapito mo mea mai ka mo mea